tutaendelea. Tuketi tafadhalini. Ni wega ni tuthiete wega Ngai witu amurathime na turathime ithuothe. Itho Harbones direnda gucokia mic ino to his grace the Archbishop so that he can take us to the other section. Let's appreciate our Archbishop as he comes. Naomba kumwalika Bishop wetu Muthuri, rafiki yangu, my good friend, Bishop wetu from Meru. Najua tumefanya kazi naye sana, ndiye deputy wangu. Sasa nataka nimwalike ili anene nasi neno moja, mbili, tatu kwa ufupi, kwa sababu we want to release His Excellency Deputy President apate nafasi ya kuzungumza nasi na kuongea nasi, na apate nafasi ya kwenda. We cannot take this for granted. We are so humbled that you are here with us today. Naomba Bishop aje hapa anene nasi neno la kututia moyo. Thank you, His Grace the Archbishop. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimieni hapo kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwa jina naitwa Archbishop Samson Mudhuri, nimeokoka na mpenda Yesu. Ni matumaini yangu wale wote wanaamini katika jina la Yesu wataendelea kupewa nguvu ya ajabu ndio waweze kujikimu kimaisha na kuendelea na kumhudumia Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Briefly, I want to be very brief. First of all, I would like
to welcome His Excellency, the Deputy President, to our church this morning. He is a good friend to our church. This is not the first time we have been with him here, in our church. Last year, he graced our holy well at Bahati, and this time again we are with him. We are very grateful for honoring the invitation of Kayole Church. Watu wa Kayole, Mungu ambariki sana kwa sababu ya kujengea Mungu hekalu nzuri kama hii. Bwana asifiwe. It's a very beautiful church. We are all very proud of you. Mmefanya kazi nzuri. Mungu aendelee kumbariki. We also have our other guests that have come with our presidents. We appreciate them. I can see your senator wa Nairobi hapa, Bwana Shakanja. Can see Mheshimiwa Kaninikega is our neighbor on the other side. We also have Mheshimiwa Kakua and the others, I can't remember their name. You are all welcome. And God bless you all. So briefly, I want to get a word from the book of Samuel, chapter 16. Samuel chapter 16 verses 2 to 4. The Lord answered, "Take a calf with you and say that you are here to offer a sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will tell you what to do. You will anoint as king a man I will tell you to anoint." Samuel did what the Lord told him to do, and they went to Bethlehem, where the city leaders came trembling to meet him and asked, "Is this a peaceful visit here?" "Yes," he answered, "I have come to offer sacrifice to the Lord. Purify yourself and come with me." He also told Jesse and his sons to purify themselves, and he invited them for the sacrifice. Bwana asifiwe. The background of that scripture is when Samuel was sent to the house of Jesse to anoint David as the king. The historical background of that scripture is the time when the previous king was anointed by God to lead the people of Israel, refused to follow the commandments that was given by God himself to observe as he leads the people of Israel. And the Bible says, at that particular time, God had rejected Saul as the king of Israel. And he wanted Samuel to anoint another person. If you continue with those scriptures, they will move to a place where Samuel himself was confused. One, he was fearing the king because he was anointing somebody else a king when another king was already there. Bwana asifiwe. Therefore, Samuel was a bit confused. Nevertheless, he obeyed the word of God, and he told Jesse and his sons to join him in the sacrifice. And when the sons of Jesse were brought to him, he had difficulties in deciding amongst these who is to be anointed the king. Bwana asifiwe. Some were tall and very handsome guys. Others were very brave. There were all sorts of people in Jesse's house. And he brought them, all of them, one by one. But the Lord God was telling him,
No, it's not that one. Wait a little bit longer, I'll show you the one you are going to anoint. Bwana asifiwe. He stayed, and finally he was told, no more sons have been left. But God was still talking to Samuel. It is not yet time. Ask him whether there is still another son left. And Jesse said, yes, there is one young man who is taking care of my sheep out there in the field. Akamwambia hata huyo mulete. Bwana asifiwe. And when finally David came, it's the time the anointing took place. Now, God taught Samuel and told him, and this is now where I wanted to move you to, that when God wishes to bless you, He does not look at who you are. He just looks at your heart. He doesn't look at people the way people look at each other. We say this is the best person. He looks at some, let's anoint this. No, God said, I am after the man who is after my heart. And David was the right person among the Jesse's children to be anointed. In the history of Israel, or even Jerusalem, or Bethlehem, Jesse was not a great man. The father of David. Bwana asifiwe. Because some of you, when you are doing your things, you want to pursue your dream. Many a times, you look at yourself and say, I cannot make it. Even some prophets, when they were being called by God, they were telling God, even Moses himself, he was telling God that I'm not fit to be your servant, to be sent by you to Palau. I don't even know how to speak. I stammer. Bwana asifiwe. Jeremiah would also say, I'm just a youth. You cannot tell me to go and talk to the people of Israel. I'm just a youth. But God told him, it is not you who will be telling the people of Israel what I'm sending you to say. It is me who will be saying it is me who will be telling you what you are going to tell the people of Israel. Bwana asifiwe. So when you are pursuing your dream, whatever people, when I was in school, college, here in Nairobi, late or mid 1980s, this place where we are today was ambush. Hakuna mtu angekuja pande hii. This place, Kayole place, was ambush. The last estate was Umoja Estate. Pande hii ilikuwa kishaka tu. But look at how the place is today. Bwana asifiwe. Hata kama umbepewa kiwanja wakati huo ujenge kanisa, ungejenga pande hii, will come there. Hakuna watu walikuwa wanaishi pande hii. Early 80s, it was just but ambush. But you can see over the years, it has grown to be a wonderful place for all of us to be proud of. So, any time that you have to think about a project that you have to undertake, don't look at yourself and say, I won't be able to do this. I don't have this, I don't have the other one. I will not even be able to secure even a piece of land to put up what I want to put up. A house for yourself where you can live. You don't want to take a challenge and start it. You are still fearing. I don't have money, I don't have this, I don't have the other one. No. Take courage, pursue your dream. Bwana asifiwe. Take courage, pursue your dream.
David was a very young man. By the standard of these days, he would be just a mere schoolboy. Yet God was telling Samuel, anoint this one as king. And when he was anointed, he went through a lot of suffering. People, even King Saul himself could not understand. Na huyu ametokea wapi? Huyu ametokea wapi? Because the background was just a humble background. It doesn't matter where you start from. Your success will depend on your trust in God and your handwork. Bwana asifiwe. Your trust in God and your handwork. If you are the kind of people who will just go and sleep, you will never make ends meet. You have to work hard, you have to trust in God and do the right things. Bwana asifiwe. You already know that there is an archbishop who comes from Meru anaitwa Mudhuri. Nikikuuliza baba yake utaniambia ni nani? Unamjua? Umewahi kumsikia? Alikuwa chairman wa board ya kanisa ya APCA. Si ninyi nauliza, umewahi kumsikia? Anaitwa Mtoto Aroshio. Umewahi kusikia mtu anaitwa Mtoto Aroshio? Lakini Mudhuri mnamjua, si ndio? Alitokea wapi? Bwana asifiwe. Na baba ya Frederick alikuwa akiitwa nani? The spiritual of the church. Ni wangapi wanamjua? Bwana asifiwe. When God wants to bless you, he doesn't even look at your background. Wakati Mungu atafikiria kukubariki, hata angalia ulitokea wapi. You will just look at you as an individual. Are you fit to do the assignment that I want you to do? Akiona wewe unafaa, anakubariki na hiyo njia. Bwana asifiwe. Lakini hata kulisa wewe ni mtoto wa nani? Bwana Yesu asifiwe. So take courage. Trust in God. Wakati Mungu alitaka kubariki mtu alikuwa akiitwa Joseph, son of Jacob. Even his brothers never wanted him to be blessed. Kuna siku alisema, mimi naona Mungu akinibariki na nikiwa mkubwa kati yenu. And his brothers, because he had got that message through a dream, they hated him for that dream. Mpaka akamuuza huko Misri. He was sold into Egypt as a slave so that they can kill the dream. But even when he was in Egypt as a slave, the dream and the anointing was still there. Bwana asifiwe. The dream and the anointing was still there. So he went, he became a slave. He was even sold at a certain Egyptian officer called Potiphar, and he served there as a slave. And finally, the wife to Potiphar plotted to put him into jail. And indeed, he was jailed. He became a prisoner. But even when he was in prison, the dream was still there. Bwana asifiwe. What is threatening to kill your dream, brothers and sisters? Ni kitu gani na threaten kuwa maono yako?
trust in God and do the right. Bwana asifiwe. Ukitegemea Mungu na kufanya yale furahisha macho yake Mungu, hata ukipitia njia gani, even in the darkest hours of your life, the Lord will still be with you, na atakubariki na atakutendea mema. Tuko na mgeni mwingine amefika, gavana wetu wa Kiambu, Bwana Waitito. You are most welcome. May God bless you all. Let us keep alive. We should not allow the enemies to kill our dreams. Mkipanga kujengea Mungu kanisa kubwa kama hili, ama mkitaka kumjengea shule, ama mkitaka kujenga kitu kingine yoyote ile mngetaka kujenga katika area hii yenu ya Kayole, let us keep our dream alive. Let us keep our dream. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona mmesahau ilikuwa mahubiri wakati Waitito wamekuja, sijui hiyo fine itapigwa nani. But Your Excellency, allow me, because I know we are running short of time, just to give you a very brief speech. Very brief. The House of Clergy led by our Archbishop, His Excellency Deputy President, the Excellency Governor Waitito, the MPs allowed, and national leadership, VIPC and diocese leadership, and AIPC fraternity, brothers and sisters. Mine is very brief due to time. The AIPCA church is the largest indigenous church in Kenya and derives its name from the struggle of independence. AIPCA church continues to and will always support the government of the day. And as such, I advise our members to exercise their citizenship in strict conformity with the Lord's commandment and Constitution of Kenya. I want to quote William Shakespeare, who once said that a friend is one who knows you as you are, understand where you have been, accept what you have become, and still gently allows you to grow. Martin Luther King Jr. once said, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. If you want to do something, do it in a big way. Leadership is the capacity to translate vision into a reality, by Warren Barnes. The fulfillment of the vision is always for the appointed time, by Kifte Akita. Lastly, Your Excellency, I want to read my heartfelt gratitude to the government of Kenya for the effort and commitment shown towards assisting us solve the slight misunderstanding amongst us. We know and believe that your effort shall not be in vain. It can't go without a mention that DP has been a close friend to me at the church and has been at the forefront of this noble cause. And we don't take it for granted. We really appreciate your presence today. Due to your tight busy schedule, and may God fulfill your desires of your heart, which has always been my prayer to you, sir. Thank you all.
God bless this nation, Kenya, and God bless AIPCA. Your Excellency, because we don't have much time, allow me to tell these people, my AIPCA church, that we love you so much. We love you so much. Personally, I can't forget what you've done to any diocese that had been posted earlier on. What we did in Nyeri, you assisted us so much that we can proudly say that we have a secretariat worth 60 million, and you assisted us so much. I know I was in Gatodo Diocese, and you assisted in buying a plot, which is in Gatodo town. Your Excellency, I don't forget. Allow me to say this, I know we are live in iNooro, that if I were to be asked now, I would have given you my vote. Keep it until 2022. That one I'm saying from the bottom of my heart. You listen to me. You have worked with us. You have worked with the IPCA. And I tell IPCA, more than you. And we are not beating around the bush. Kanapigwo. That is not politics. I am expressing my heartfelt. Thank you so much, Your Excellency, because we have so many leadership that want to say something. I have my wife with me. In the interest of time, let's just wave. I'm telling her not to speak because today I'm the boss. Just wave and sit down, please. As allow me, mke wa Archbishop Mudhuri, the same. You sit a command, but it has been commanded spiritually. Thank you so much. Tuko na mke wa Bishop Kefugi from Gatanga. He's the bishop. It is once said that brown people are peaceful and black people are generous. I don't know which you choose. It depends on you. So we are so grateful. Allow me, Your Excellency, because we have our two GSs, just to say a word, briefly a word. We have my GS here, GS Kemaru, and we have Bernard. You come and say hi, and then we'll invite our chairman to say something, and also our chair lady, just brief, because we don't have much time, and also our national chair lady. Brief, because we don't have time. Tafadhali. Thank you. His Grace Archbishop Frederick Wangombe, His Grace Archbishop Mudhuri, the House of Clergy, our Deputy President, all the political leaders, ladies and gentlemen, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. God is good. We are humbled today to have the Deputy President in our presence. We are happy for him having secured this time to come and grace this occasion. We love you and we love the government of His Excellency President Uhuru Kenyatta for the love they have shown to our church. We appreciate what they are doing to us. And the AIPCA will go far and will go places. Thank you for that. Let me invite my deputy also
to say a word. Karibu Bernard. Our Archbishop, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi naitwa Bernard Maina Mwangi na nataka nichukue fursa hii kumshukuru makamu wa rais kwa njia ya kipekee sana sababu ya effort ambayo ametufanyia kuona hii kanisa yote imekuja pamoja. Indeed, 3/4 of the churches is here, and through his effort, the quarter remaining is soon coming in the house. Jambo lingine moja, Bwana Deputy President, ili kanisa inaitwa African Independent. Sasa hiyo maneno ingine inafuata hapo nyuma. African ni kusema patriotism. Independent ni kusema fikira zetu zinakuwa very free. Kwa hivyo, out of patriotism, Bwana Deputy President, tuliita Mungu 2017 na tukawa na makubaliano na yeye asubuhi na mapema. Baadaye kukawa na giza kidogo. Tukaita Mungu tena. Out of that, the AIPCA Church, kama vile Archbishop wa Ng'ombe amekwambia, sisi hatubadiliki, Mungu wetu si kigeugeu, we know where we are headed. That is an assurance. Wenye wimbo wanaweza kusema, wanasiasa wanaweza kusema, but for the independent church, owing to their patriotism, we had an agreement with God na hatubadiliki. We are headed. Kuna turadhi. Hilo ni vizuri sana lieleweke namna hiyo. Na nyinyi watu tukubaliane. Mambo mingi sana husemwa. Wacha isemwe, lakini the secret of it is that 2022 we know and our Bishop have said it. Wacha niseme mengi, lakini nimefurahi sana sababu ya hili kanisa na tutaendelea hivyo hivyo. Na wakati mnasikia kuna maneno mingi, the Deputy President made sure that he has sponsored 17-man team ambayo inakaa chini ikiunganisha hili kanisa. Tumekaa zaidi ya mikutano 20, tukimalizia ya 25 ile kanisa yote itakuwa pamoja. So we are working on it. Thank you so much and may God bless you. Asanteni sana. Your Excellency, we are trying to learn short of time, but allow me, charity wetu wa kanisa hili na national charity wetu, alafu tumuite chairman wa kanisa hii at least aseme jambo moja, and then tuingie kwa the political leaders. Charity, acha tupigie makofi. Neke inyue mutarari kana monena wanyu. Charity. Our great Archbishop, His Excellency Deputy President, wageni waheshimiwa na washirika wote ambao wamefika katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Asubuhi ya leo nashukuru Bwana Yesu, nashukuru Mungu sana ni kwa ajili ya kutupa fursa hii na zaidi ya yote kuwa na Deputy President katika kikao hiki. Tunashukuru sana ni kwa ajili yako our Deputy President kuja katika kikao hiki ku grace our occasion. We are very, very privileged to have you here. Kwa hivyo tunasema ni asanti, na kama wamama wa kanisa hili tunasema 2022 we are behind you. Usitingizike, tuko pamoja. Wageni wengine ambao wamefika katika kanisa hili, yangu ni kuwashukuru sana na kuwakaribisha sana katika kanisa hili. Msikie mkiwa mmekaribishwa, karibuni tena na tena. Asanteni sana. Na nikimalizia, kwa sababu sitakuwa na fursa nyingine la kusimama mbele yako our Excellency Deputy President, naomba kwa niaba ya wamama hawa wa kanisa hili nataka ni shake your hand on behalf of thank you. Asante sana wageni waheshimiwa, Kanini Kega, KJ, najua jioni tutakuwa Kererembe, AIPCA tutakuwa macho. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you so much, Charity. Thank you so much. Asante sana, Charity. Yeah, I like that.
Your Excellency, although it's not supposed to be said here, but because we are in the church, wakati alisikia utakunywa chai asubuhi, alianza kunililia machozi. So there is nothing I would have done, because the security said that. I have to respect that. And they have done a very good job. They have done a very good job. Lakini kanini kega alikunywa kikombe yako, but alilia. Thank you, the security team. You have done a good job. Acha nimwalike charity wetu wa national brief. Thank you so much, our leadership, because you are respecting what I'm telling you, and I'm so happy for that. Our archbishops, bishop, and all the clergy, our deputy president, viongozi wote tulio nao siku ya leo, viongozi wa kanisa hili, washirika wote, Bwana asifiwe. Nisalimieni hivi, Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa majina yangu naitwa Regina Mbolo. Na ninafurahi kuwa kwa kikao hiki siku ya leo. Ningependa sana kushukuru our deputy president kwa vile umekuwa pamoja nasi. Kila wakati tukikuhitaji unakuwa pamoja nasi. Ningependa sana kukushukuru na nikwambie asanti sana. Waheshimiwa wote, asanteni sana kwa kuja. Naitwa, kama vile nilikuwa nimesema, naitwa Regina Mbolo, chairlady Nairobi Archdiocese, and also a chairlady national in APCA. Ningependa pia kushukuru viongozi wote wa kanisa la Kayole. Watu wa Kayole na washirika wote, asanteni sana, mmefanya kazi mzuri na tunawapenda sana. Our deputy president, leo nikikuja asubuhi niliamuka nikapigiwa simu sana na wamama wote wa APCA national, na wakaniambia niharakishe, nikimbie, nifike kwako na nikuambie date 7 to 10 tutakuwa huko Jilis, Murang'a County. Tutakuwa na national conference ya wamama wote wa APCA na wanakugoja huko. Na wameniambia nikimbie sana nikuambie, uhakikishe umefika huko, uwasalimie, na wambunge wote tumemwalika huko, mkuje mtasalimie. Na Mheshimiwa Sakaja, sisi watu wa Nairobi na wamama wa Nairobi tuna complain. Tuko peke yetu. Sijui kama tuko na mtu atatushika mkono. Tukitaka kushughulikiwa mambo ya Nairobi, wamama hatuna mtu wa kutushughulikia. Sijui kama unajua wewe uko karibu na sisi, kwa hivyo utatushika mkono, at least tuone njia kidogo. Wamama wote tukutane Jilis. Mungu ambariki sana. Asanteni sana. Wakati huu, Your Excellency, kwa sababu nikimwalika chairman wa kanisa hii, ndiye tutapatia political leaders. Sijui kama wataenda brief namna hiyo. Sasa hiyo ni yenu. Kanini kega Mheshimiwa Gakuya. But Your Excellency, sir, allow me kuambia hii kanisa tumefurahi sana kwa sababu nilikujulisha kidogo tatizo ambalo tuko nalo. Moja ni ya secondary ambao tunataka kujenga hapa nyuma, kwa sababu kanisa hii iko na watoto 700 na tunataka kujenga sekondari hapa nyuma. Na pia hii eneo saa ingine inakosa maji, tulikuwa tunaomba borehole, na hasa ile nilikuelezea zaidi ni ya viti, kwa sababu tumemaliza kanisa hatuna viti kama ile uliona pale Bahati, na ile tumechanga. Your Excellency, nimekuambia uko nayo, unaijua ile tuko nayo iko bank. Tulichanga kwa sababu hatukuwa tunataka kukushelewesha. But Your Excellency, we don't know what else to say. Lakini ningeomba kabla hata haujazungumza, tulikuwa tunataka kukuombea kama kanisa la APCA ili uendelee mpaka mahali Mungu atakufikisha according to your heart's desire, and it is also our heart's desire, na ninajua Mungu atakubariki. Your Excellency, allow me to invite chairman wetu wa kanisa hili brief, atasema machache alafu atanirudishia nimuite Mheshimiwa Gakuya, the area MP, atuongoze na ratiba hiyo ingine.
His Grace the Archbishop Mudhuli, Bishop, and Archdeacons, and the other members of clergy, His Excellency the Deputy President, His Excellency Governor, Senator, and honorable members, all protocols observed, and members of the church. Bwana apewe sifa. Hallelujah. God is good, and all the time. Yangu ni machache. Ya kwanza ni majina yangu, naitwa Paul Kamau, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nitasoma yenye iko hapa kidogo. Your Excellency Deputy President Honorable William Samoei Ruto, AIPC leadership, distinguished guests, and all protocols observed, we are grateful to God for giving us such a wonderful privilege to be gathered here for a common good of serving Him and unveiling of our church building. We are highly delighted and happy to have the Deputy President of the Republic of Kenya. Therefore, Your Excellency, you are highly welcome to this church, not only today, but any other time in future you may deem it right. Your Excellency, Kayole IPCA has a long history from a humble beginning, with a few members of about 5 from the year 1990. Today, as we stand here, we are proud to have a congregation of about 1,500 faithfuls. This is due to the outstanding love for God and self-sacrifice, good leadership, and our spiritual dedication. It is on this foundation that we anchor our development project, as the scripture says that people without vision will always perish. Our visionary leadership has in its strategic plan various projects to empower this generation. We have one drilling of a borehole. The borehole project is meant to serve clean water to the church and its neighbor. This is due to scarce water demand around this area and the escalation of urbanization. The borehole will help the church community allowed and also reduce the consumption and use of contaminated from illegal vendors. We also have church circle. We are in the process of establishing a church circle which will make available financial services, saving and credit facility to low-income earners for their own economic empowerment. We also intend to start a secondary school in our compound and also extend to technical school. We also intending to acquire church shares to make the church look more decent, and the proposed budget of our shares is 7 million. Your Excellency, those projects are meant to change the life of this community. We feel this is our time to make a move when our senses are sensitive and receptive. We are therefore privileged to invite you to partner with us in those projects and propel this generation and surrounding community to the next level of life. As the chairman of this beautiful church, I have this opportunity to thank you, Excellency, for your support to the church. During the campaigns, we strongly supported the election of our president and you, the deputy, and our church held prayers for a peaceful post-election, and our prayers we have seen bore fruits. Your Excellency, we strongly support you in your future endeavor as you drive this great nation to its greatest height of performance and commercial successes. Finally, we sincerely thank you in a special way for gracing this occasion for our church, AIPCA Kayole. Therefore, I say, God bless you. Naibu wa Rais, sisi hatuna jambo la kusema. Ni kukushukuru sana kwa sababu ya kupata nafasi
kuingia katika kanisa hili. Your Excellency, we are very grateful. Tuko na furaha tele. Tungekuomba Your Excellency, ukienda kwa bosi yako Your Excellency, His Excellency the President, umpatie salamu zetu. Na tunajua wakati mwingine utamuleta mahapa tuabudu pamoja. God bless you. God bless Kenya. God bless our church AIPC. Thank you. Thank you so much. Your Excellency, allow me to introduce the few bishops that I have. We have like 50 bishops. Let them just say hi. Just that. Our Archbishop Frederick Wangombe, Deputy President, and all protocol observed. My names are Bishop Paulo Kifugi from Gatanga Diocese. We are doing good. God bless you all. Bwana asifiwe. I am Bishop William Kimani from Katanga Diocese. We are together with Bishop Kifugi. God bless you. We appreciate your coming here. God bless you. Thank you so much. Your Excellency, I wish you know Kikuyu. I wish. It has always been my prayer that one day utakuwa unaongea Kikuyu fluent. But allow me to introduce, just to mention, the father of this church. Because we have his siblings here. Bwana Wambogo and your team, please, and your wife and your visitor. Wambogo, they are the founder members of this church, the father, and they are here with us. Please start, because we don't have much time. Just wave the church. Please stand, wave the church. He has a friend from America. Just wave the church, please. Thank you so much. We are honored. Your Excellency, I have one song, but Kanini Kega or Waitito will interpret, because they are together with you. I was singing when I was 15 years old. I think by that time Kanini Kega was not born. When I was 15 years back, maybe Waitito. I want to sing with my family, just 2 stanzas that says, ukiwa na roho mzuri utaenda mbinguni, na ukiwa na roho mzuri Mungu atakubariki. Just 2 stanzas. Wale wako hapa watatusaidia kuimba huo wimbo. You know I like singing. I have only 3 boys. Na sitaki msichana, msiniombe msichana, wacha wasichana niletewe wale mmezaa. I wish mom would come. Rera ko mwine tuine rwimbo rugaga atiriri gia na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete ki andu othe. Your Excellency Governor will just interpret that song. Tutaimba 2-3 stanzas only. Mambo. Do you have a book? The Kiroho book? Rako mwine rwimbo rugaga atiriri gia na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andu othe, kiheo ni muoyo. Kanini will interpret that. We are going to sing only 3 stanzas only. Ana golo chega, golo ye de te aduode, que oni moyo, ioro de que no kiri, que oga yerire adamu Dios ya, que alionaga na menoga ciodeno di, metale vire kai, tiene negeiteka, atata maraca me, que oni moyo. Jehovah kayelire adamu Dios ya, que alionaga na menoga ciodeno divino. Meto tuike munene, wedi ye wadike, otukatele aduode, que
yake alionaga na minoga ciothe no thithino. Because you have sung, sasa hamna haja na hii maiki. Tutaonana tukienda nyumbani. Adwaitoga yito arorathima semeni. His Excellency Deputy President abarikiwe. Semeni abarikiwe. Semeni tena abarikiwe. Kanisa la AIPC tunasema mara ngapi? Hiyo ni mara ngapi? Sasa tumebakisha. Haya, tukibakisha moja alafu wale wanajua kupiga ile game yenu na nini, sasa tutasema wazee tutasimama tupiga makofi kwa sababu tuko na furaha siku ya leo. Are we together? Tuseme mara ngapi? Mara tatu. Tuseme ni abarikiwe. Tuseme tena? Ya tatu tutasema kama tumesimama. Sawa sawa? Tuseme abarikiwe. Thank you so much. Thank you so much. I want to welcome the area MP. Just get seated, area MP. Sasa take us from there. Brief, because I know we are running short of time. Thank you very much. Thank you so much. Archbishop Wangombe na timu yako, His Excellency the Deputy President, members of Parliament, my colleagues, na the whole congregation of the church, hamjambo. Tusalimia mwenzako na umwambie hiyo ni agakuya. Thank you. Kwa sababu ya masaa, naomba tuende mbio mbio. His Excellency, naweza sema tu jambo moja kabla niarike timu hiyo nyingine, nikukaribishe Nairobi kwa mikono miwili na nikwambie tumefurahi sana kututembelea. Sisi kila wakati tuko nyuma yako mkiwa na rais wa Jamhuri ya Kenya, na sisi kazi yetu ni kufanyia na kutenda kazi. Tunakupenda kwa sababu ya kutenda, na mimi najua wachana na mambo yale ambao unasikia hata ipite, kwa sababu wewe una nia, na nia yako ni kuhakikisha maisha ya Wakenya iko sawa. Sisi Nairobi tuna mengi tunahitaji kutoka kwako na tutayasema sasa, lakini ningetaka kusema hata sisi tungetaka kusema wakati ukifika mahali Mungu atasimama na watu wasimame, hapo ndio Kenya itakuwa. Na mimi nasema tusije tukasema tuna wageni wamekuja wa handshake ambao hata mbui nyumba mzima. Tunataka nyumba yote ifanye kazi pamoja kama handshake is there to survive. Mimi na lazima niseme kinaganaga. Nyumba ukiingia upate kuna baba, kuna mama na watoto, lazima wote wakukaribisha kwenye mboma, na huwezi kusema utafanya kazi na baba peke yake. Ni lazima hata nyumba yote tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nasema tumekaribisha wageni, lakini watambue nyumba mzima. Ningetaka kwenda moja kwa moja niarike kijana chupukizi Muridhi ambaye ni kijana aligombea kiti hapa, sema jambo moja tu. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Your Excellency the Deputy President, karibu Embakasi East. Hapa ni Lower Savannah Ward na watu hapa wanakupenda. Tumekuwa hapa juzi ukipeana title na watu ya hapa wanakupenda sana. Mimi nasema asanteni sana. Mnajua mlinishikilia lakini hatukufika huko mbele. Kinawaambia mtulie kidogo tu, mambo tunaendelea kupanga. Your Excellency, hapa Lower Savannah umesikia hata kanisa wanasema kuna shida ya shule, kuna shida ya maji. Sisi tunaomba, hata wakati Waitito walikuwa mjumbe hapa, anaweza shuhudia. Hapa hakuna shule, tunakuomba. Wakati rais alikuja hapa, alisema atafanya ukarabati kidogo, mkuu na yeye, muhakikishe Jacaranda Grounds imerudishiwa community, ijengee shule, secondary na primary school. Jambo lingine, hata mimi nitastaki nyinyi kwa mkubwa, kwa sababu mliambiwa mlipe 30,000 ili muweze kuprocessiwa title watu ya hapa, Your Excellency, na hii ndio ile ward inasemekana iko na pesa mingi sana, hawataki kutoa hiyo pesa. Lakini tunaomba nyinyi kama alisema apepeana wiva.
Governor hata akisema apeana waiver, tunataka watu watoe hizo pesa kwa sababu kutakuwa na shida ya kupata title. Kwa hivyo watu wafikirie vizuri, ndio ile muweze kupata title zenyu, ndio hata ile nyumba mnasikia rais anasema agenda 4 muweze kujenga hapa. Your Excellency, kama sijamaliza, kuna MCA wa area hapa anaitwa, huyu ndio MCA wa hapa ambaye amechaguliwa hapa, Nicholas Okumu, na hata hawa ni watu yake. Ningependa aseme kitu, mimi sina mambo mingi, tuko na wewe. Na pia ukitaja unaweza uruhusu wale wengine MCA wako available pia hata kama sikusema wavivu. Santi Gakuya. Your Excellency, the Deputy President, Governor baba yao, Senator wa Nairobi Sakaja, wabunge wote, ma-MCA wenzangu, kanisa, wakuu wa kanisa, hamjambo? Hamjambo tena? Umekaribisha Deputy President? Umemkaribisha? Haya basi, Your Excellency, nitasema machache sana. Yangu kwanza ni kukukaribisha Lower Savannah. Lower Savannah wakati huu waliamua kuchagua kijana mdogo sana ambaye anawakilisha katika kaunti ya Nairobi. Ningependa nichukue dakika kidogo niamshe wenzangu ma-MCA ambao tuko hapa. Usimame mahali yuko, wave na nikutaje jina. Nitaanza na Jeremiah Dhamendu. Karibu. Karibisha mwenzangu na Ronaldo. Karibuni. Kila mtu aseme jina na ward kwa haraka. Deputy President wa taifa hili letu la Kenya, viongozi wengine wote, gavana wa Kiambu, tuko na senator wetu hapa, ma-MP wale wako hapa, ma-MCA wenzangu, kanisa, bishop, mimi hapa ni kushukuru na shukuru. Deputy President uko karibu na kwetu. Tumefuka tu boundary hapa. Hapa ni Embakasi Central pande hiyo. Hapa ni East, Embakasi East. Na hapa tuko nyumbani. Majina yangu ni Jeremia Karani au Mofire. Najua iko wengi sana wa hii kanisa ambaye wanatoka upande yetu. Na ningetaka tu tusalimiane kwanza na mikono hivi. Na tuko nyuma yako kabisa kabisa kabisa. Tuliapa na tukapeana convent wewe baka mwisho. Sisi ni kiatu hapa chini na tuko na wewe kabisa, Deputy President. The Deputy President, kanisa, waheshimiwa wenzangu, kanisa hamjambo? Hamjambo? Kwa majina mimi naitwa Kamau, kodi yangu ni ile ya Komarok pande ile ingine. Mimi ni nambari 19 kwa Tangatanga squad. Nyinyi ni nambari ngapi? Wewe ni nambari ngapi? Mimi ni nambari 19. Wewe fuata nyuma. Deputy President ndio nambari 1. Sawa sawa? Sawa sawa? Sio ndio squad tunaenda nayo? Kanisa, sio ndio squad tunaenda nayo? Mimi nawauliza jameni, kama sisi tunaweza fikiria kutafuta mtu mwingine saa hii, si Ruto amefanya kila kitu? Si ametufanyia kila kitu? Hii mambo ingine tunasikia ni ya nini? Kwa hivyo wakati huu kila mtu achukue nambari yake, ndio saa zile deputy anasimama mbele, kila mtu anasimama na nambari yake, anasema mimi ni nambari 19, wewe nambari 20, na ndio tuendelee mbele, Kenya yetu iweze kusimama. Asanteni sana. Your Excellency the Deputy President, the leadership of the church, our own Senator Honorable Sakaja, members of Parliament and the church congregation. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mugambi Ronaldo, the youngest elected MCA in Nairobi, representing Umoja One Ward. Mine is to welcome the Deputy President hapa Lower Savannah na kumwambia wananchi hawakukosea kuwapatia hii kazi, na pia sisi kutupatia kazi. Kazi tutafanya, na kama viongozi wa Nairobi ukiangalia, we are youthful leaders, na 2022 deni tutalipa. Si ndio kanisa? Deni tutalipa. Karibu hapa, asante sana na ubarikiwe sana.
Asante sana Mheshimiwa Ronaldo. Nafikiria mimi ndio ningekuwa master of ceremony, lakini sasa Gakuya ameninyang'anya. Ni sawa, ndakubali nizungumze yangu na nikae. Nataka kusema hivi, Your Excellency, kwa sababu najua sitapata wakati mwingine. Na wewe umekuja hapa na tumeona ukizindua miradi kila mahali. Mimi nataka kukuomba, hapa nyuma mahali tumekaa mita 200, kuna kiwanja ya Jacaranda ambayo wewe mwenyewe ulikuja na rais mkapeana title deeds. Hapa Lower Savannah, Deputy President, hatuna public facility. Hatuna kiwanja ambayo tunaweza weka shule, hatuna kiwanja ambayo tunaweza weka hospitali. Na hiyo kiwanja ya hapo nyuma ni hekari 53. Mimi ninaomba tupate hekari kama 10 tuweze kuweka public utility ili tupate shule, tupate kiwanja watoto kucheza na tupate kiwanja hospitali. Ukitufanyia hiyo, sisi watu wa Lower Savannah tutasema mambo ikifika wakati wake. Vile vile Deputy President, mimi ninaomba ulete vijana wetu vocational training centers. We have over 50,000 youths ambao wamemaliza primary and secondary without any basic skill. Tunaomba kama Deputy President wetu uingilie katikati kusaidia vijana wetu, sababu hawa vijana hawana kazi. Na kwa hiyo machache nimepatiwa ujumbe na MP wa Embakasi East, Babu Wino. Nilimpigia nikamwambia Deputy President yuko area yako. Akaniambia niko Migori, amekaribisha wakwe wake, wameenda kuwatembelea kule Migori. Kwa hivyo ameomba nikuambie kwamba ako na wewe, angejua mapema angefika. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Tuende mbio mbio. Wacha tukaribishe kiongozi wa Embakasi West, Honorable Theuri. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwa unyenyekevu, Your Excellency, the Deputy President, Archbishop na the entire leadership ya AIPCA, mimi ningependa sana kuwashukuru kwa sababu ya mwaliko wenyu leo. Na pia Your Excellency, ningependa sana kuchukua fursa hii kukuambia asanti sana for coming here. Sisi kama wana Embakasi tunashukuru. Na Waswahili wanasema hivi, safari ya kesho hupangwa leo. Na sisi tunataka kukuhakikishia ya kwamba sisi kama wana Nairobi tumejipanga. You will have our full support kama wana Nairobi, kama wana Embakasi, you will have our full support. Na kanisa pia mimi ningewaomba, let's continue praying for our nation, let's continue praying for our leadership, let's continue praying for our president, our deputy president and the entire leadership. God bless you and thank you very much. Aya, tumkaribishe KJ kutoka Dagoretti South. Our very esteemed spiritual leaders, the leadership of this church, our deputy president, na waumini wote wa kanisa ya Idi. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Deputy President, kanisa hii ya Idi ni kanisa ya watu ambao ni wajasiri. Ni kwa ujasiri wao ambao Kenya iliweza kupata independence, kwa sababu wale ambao wako hapa huwa sio watu wa kusitasita wala watu ambao wanauoga. Ndio kwa maana ukasikia hata Archbishop akiongea anaongea kwa ujasiri. Ujasiri wenyu umepungua? Si mnasema vile mambo yalivyo? Mheshimiwa Deputy President, tunajua Kenya nzima uko na mizigo mingi sana ambayo umebeba. Serikali yako na Mheshimiwa Rais mna masuala mengi ambayo mnaitishwa. Wana wengine wanasema wanataka mfufue sukari, wengine wanataka mfufue kahawa, wengine wanasema muingie kwa mining. Hapa Nairobi, our biggest resource is the people of Nairobi. And the biggest investment that we can make is the investment on our people. Na tukihesabu takwimu za Nairobi, tunaona kwamba watu wengi zaidi hapa Nairobi
ni hasa wanawake na vijana hapa Nairobi. So as we make our plans for Nairobi, let us make plans that benefit our women and our youth in the city of Nairobi. Mheshimiwa Rais, sitasema zaidi ya hapo, ila tu ni kukaribisha pamoja na wanaidi. Leo jioni tunakuanga na misa ingine jioni, ndio unasikia kwamba iNooro wako live hapa. Adoaidi hihi neke kurereboka madhaa maria kererebokaga. Wacha niseme kwa Deputy President kwa Kikuyu, ninasema kitalilimbuka. Nemoroiga kililimbuke na kililimbuke zaidi. Munanipatia loko lomo luomutamayo. Deputy President, Kiswahili yangu imeishia hapo. Mseme kwamba tukutane pale jioni na mnipatie roko huko. Mbarikiwe, mbarikiwe zaidi. Asante sana. Tusikie sauti ya starehe. Honorable Jagwa, karibu. Archbishop, bishops, Deputy President wetu, Governor wa Kiambu, Senator wa Nairobi, honorable members of parliament na county na members of the county assembly na wana AIPCA, hamjambo? Tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, Your Excellency, ni kuomba msamaha. Ile siku tuliachana Wednesday, tuliachana kwa ofisi yako, na tukionana leo umeona nimevunjika mguu, Your Excellency. Na ile kitu ilinivunja mguu ni nikitetea mahasla wale walituchagua hapa Marigiti. Your Excellency, Nairobi tumekuwa na shida mingi sana, kwa sababu mimi nakumbuka tukifanya kampeni tuliambia wale mahokas wa town tutawasaidia, tutawapatia mahali ya kuuzia. Tuliambia watu ya boda boda tukiingia sisi tutawapanga. Tumeambia watu wa Gekomba tukiingia tutawapanga. Na Your Excellency, mimi kama mjumbe wa starehe nimekuwa na shinda mingi sana, Your Excellency, kwa sababu ukiangalia town kila siku kuna demonstration. Last week but one ilikuwa ya watu ya boda boda. Ile wiki iliyopita ilikuwa ya small and enterprise medium, wale traders wa Nyamakema, Ludhuli, wapi wote wamekuja kwa street. Na mimi, Your Excellency, nataka nikuambie hivi. Lale watu walituchagua wengi ni mahasla. Na wewe tunajua wewe mwenyewe ni hasla. Mimi nataka tukae chini, wewe na rais wetu wa nchi, na nishamwambia ni rafiki yetu, ili tutafutie hawa watu walituchagua mahali ya kukaa. Kwa sababu ya Excellency, mimi mukiniachia hii Nairobi hapa peke yangu, na hii ni mwaka ya kwanza nimevunjwa mguu. Mimi najua ikifika miaka 5 mimi nitakuwa kiwete, Your Excellency. Kwa hivyo, kwa sababu tulichagua Jubilee, governor wa Jubilee, mimi mwenyewe nataka niseme hapa, nasikianga tu watu wakisema askari wa Kanjo. Sasa mimi niliona askari wa Kanjo ile kazi wanafanyanga, Your Excellency. Kwa hivyo mimi nakuomba, tuko na governor wa Jubilee, lazima tutafutie watu wetu mahali ya kuuzia. Na mimi nataka nishukuru serikali yako, kwa sababu juzi walitoa mpango ya kufunga barabara zingine ili Wakenya wakuja wauze vitu zao wakati magari ya zingi town. Na mimi nataka nikuombe, kwa sababu wewe ni deputy wetu, uongee na governor wetu before hiyo mpango ikuwe implemented. Wale mahoka wanauza waitikishwe wauze, watu wafanye kazi mpaka hiyo mpango ikue. Na hii maneno ingine ya Big 4, Your Excellency, sisi tuna support Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na kama kuna mtu ata benefit na hii agenda 4 ikipita ni wananchi wa Kenya na wewe Deputy President, kwa sababu kazi yako 2022 itakuwa rahisi. Na mimi nataka niseme nikimalizia, sisi tuko nyuma yako na President, na tuko nyuma yako sisi tuko nyuma yako na rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi nimeona watu wa magazeti wakiandika ati sisi watu wa Central tumeambiwa tuache kukufuata. Mimi ni rafiki ya rais, na mimi hakuna mahali nimeambiwa nisifuate Deputy President wetu. Kwa hivyo wale wanaeneza propaganda iko namna hii, sisi mpango ni ile, tutasimama na wewe. Na mimi najua Mungu akikujalia, kwa sababu nimeona umejua mahali pa kukimbilia kwa kanisa, wewe ndio utakuwa rais wa nchi hii yetu ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mbunge wa starehe. Wata tusikie sauti kutoka Kikuyu, Kimani Ichung'wah. Asante sana Mheshimiwa Gakuya, Archbishop wa Ng'ombe na wachungaji wengine, Your Excellency the Deputy President na Adwaidi Muriega. Githego ciara ina mwathani agocwo.
Asante sana. Mimi Mheshimiwa Naibu wa Rais sina mengi, sababu tuko kanisani, hatungesema siasa, na ile siasa ambayo tungesema siku ya leo nafikiri Bishop wa Ng'ombe hata kama ni mchungaji amenisemea. Demo tiguire yaria. Na hau ni hotore na tutiguthenga. Kana tiguo? Mimi Mheshimiwa Naibu wa Rais sitakuwa na mengi other than just to reiterate what Bishop Muthuri has said, that all leadership is God appointed and God anointed. And indeed, His Excellency President Uhuru Kenyatta and yourself are God appointed and God anointed to lead this great country. Na hiyo ni nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amewapea bila kubishana na mtu yeyote. Hata wale walitaka kubishana na nyinyi, Mungu aliwaonyesha ya kuwa amewateua nyinyi muliongoze taifa letu. And Your Excellency, from 2012, before the elections of 2013, you and President Uhuru Kenyatta assured this country that you want to embark on a mission to unite the people of this great country, transform Kenya, and change people's lives. Na Bishop ametuambia kuna wengi ambao hawatakutakia mazuri. Kuna wengi ambao hawatakuombea mazuri. But because you trust and believe in the Almighty God, He will be with you now all the way to 2022. And we want to assure you, Your Excellency, wewe na Rais Uhuru Kenyatta mkifanya kazi ya kuunganisha wa Kenya, kazi ya focusing on delivery and development of our people, God will be with you and will bless you now and all the way to 2022. Wale ambao wanataka kuleta distractions, those who want to distract you from focusing on development and delivery of the promises and the pledges that you made to the people of Kenya in the last elections, Your Excellency, tutawaombea Mungu afungue macho, waache kutuletea distractions ya siasa, wajue sisi we are focused on delivery, na siasa ikifika watajua hata midomo ya siasa hatutaomba, na hatutaomba ruhusa kwa mtu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Tuje kwenyu tuwaombe kura tuweze kuendelea. Kana tigu andũ aitũ mukarugamana na jambeno nituguikara tukirutaga wira na President Kenyatta na nigetha tukurie bururi witu. Uria turauga ni ati ithui tutigwitigira kuruta wira na kurikarania na Deputy President na President witu tukurie bururi witu kahinda ga siasa ga kinya. Gutire mundu gatwira ni haria mwathani atwerekeirie uria Archbishop atwira ati utongoria umaga na iguru na ni mwathani uheanaga. Asanteni na mwathani amurathime. Ni hwaine toto gucemania kuria tukiririmbuka ni mugukorwo kuo tukue rukuru akayore na tumere mutiraina irio na murio hau na mutirathenga ni gia kuu. Mwathani amurathime. Haya, sasa tutasikia sauti kutoka Nyeri County. Honorable Kanini Kega. Naibu wa Rais, kanisa ikiongozwa na Archbishop wetu, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ kwamba kũmũcokeria ngatho nene mũno nĩ gwaka kanitha njego, kanitha theru biũ, ndĩnama. Harĩ mũini wa rwĩmbo wageretie kũina tene akauga atĩ Ngai ndaikaraga Kayore, Ngai aikaraga Kayore. Biũ tondũ kanitha ĩno ndĩnama gĩkĩ nĩ kĩĩrirĩrio kĩa andũ aingĩ, ona andũ matarokaga Idi nĩ makwambĩrĩria gwĩka atĩa gũka, na angĩkorwo nginya nĩoka kũhingũrwo ti mũndũ ũngĩ nĩ namba 2 wa bũrũri ũyũ. Ithe mũtirathimĩtwo. Wa kerĩ tondũ ndĩrenda kwaria na ihenya, angĩkorwo kanitha wa Idi nĩ mũrĩ arata erĩ critical friends. Wa mbere nĩ mũgathe President Uhuru Muigai wa Kenyatta, amwendete biũ. Wa kerĩ nĩ Deputy President ũyũ ikarĩte haha, na nĩ mũĩ rĩrĩa hingo ciothe mwanagerera mĩkuri ĩrĩ nduma, athuri acio erĩ nĩ mokaga mageka atĩa makamũnyitĩrĩra. Nake tondũ Kanini Kega nĩ mũũgĩ,
ire murungu egiritagia ire kahia na nie thiaga ndimanyitete kagoti haha thutha nigetha makira mweno atigatigwo na ki na thutha nitumwendete kanitha na nituramuhoera muno Reverend Archbishop twamenyanire nake ari archdeacon higodi ari mubunge agetuika bishop ngetuika mubunge riu ni atwikire archbishop riu nani ndirakihoya ona ni ngithie thiete oro uguo no icio ticio ikundehete guku nyende njugi atiriri finally ngirikia thabari ya rucio ibangagwo muthi na ndugu niki ni makinya murata wa mundu riria oka gukunyitirira ni wega hiko ciothe kuririkanaga maundu maria mega mundu anagwika. Ni vizuri kukumbuka yale matendo mazuri mtu amekufanyia, lakini binadamu wakati mwingine sisi tunahesabu tu yale ambayo hatujafanyiwa. Ni vizuri tuhesabu hata yale ambayo tumefanyiwa. Mheshimiwa KJ amesema safari ya kesho hupangwa leo. Kama unasema utaenda Mombasa kesho, lazima upange ile nguo utavaa, lazima ujue gari gani utatumia. Kwa hivyo wakati unasikia wakati mwingine tukiongea hapa na pale kujipanga, safari ya kesho hupangwa leo. Nikimalizia, nataka tu niwaombe. Muombe taifa hili, muombe Mheshimiwa Rais na naibu wake. Ni marafiki kama chanda na pete. Now the last instructions that we got from His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta, is that they are working 100% with the Deputy President. Na wakatuambia tuwafuate hawa. Until we get other instructions, sisi tunafuata mkondo huo. Hata tukiambiwa na nani, hata we have been given instructions not to be talking. Hakuna instructions zingine tumepata. Zile instructions ambazo tuko nazo ni kwamba tufuate Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake, alafu tunajua kwamba maendeleo tutayapata. Kwa hayo mengi machache, ikwenda gukeria hau ndimwendete ni mwendire wa kanitha wa independent no kaingi 50% ya kahinda karia thia kanitha njukaga kanitha wa idi ndireciria ndigaritio hanini guitiririo maguta thengio muno na Ngai amuteithie. Sasa tujitayarishe tusikie sauti kutoka Kiambu County, tumkaribishe governor. Mimi nafikiri Nairobi. Okay, sawa, Senator Sakaja karibu. I thought you were the one who told us. Ni sawa. Wacha tutaacha governor Waititu awalike deputy president kwa sababu yeye ako na cheo kubwa, si ni kweli? His Grace Archbishop, my good friend Bishop, viongozi wa kanisa, Your Excellency the Deputy President, watu wa kanisa hii ya ED, Muriega rege mwadhani ya Goshwo, jitagwa Super Senator Sakaja, nenie Senator wa Nairobi, kwa sababu ya kura yenu na damushokere ya gatho. Kwena do mato Gikuyu haha koguo ni gwari ya Githwairi twi hamwe nyona ina moko twi hamwe. Excellency, ile nimesema ni kuna watu wengine hapa labda hawaelewi hiyo lugha yetu ya Nairobi, kwa sababu hiyo ndo lugha yetu, lakini nimewashukuru sana kwa sababu wamesimama na sisi, na nawashukuru binafsi kwa vile mlinipigia kura niwe seneta wenu. Sijapata nafasi nyingine kuweza kuja kwa kanisa hii. Kwanza kabisa ni kuwapongeza kwa kanisa ambayo mmejenga. This is one of the most beautiful churches ambao nimealikwa kufunguliwa hivi karibuni, na nawapongeza sana. In fact, zaidi ya kuwapongeza, nasikia aibu sana kama kiongozi Nairobi, mulifanya hii kazi yote hamkutualika. Tungekuja hata kama ni mabati kidogo tungeweza kuongeza ama msumari, lakini bado kazi iko, si ndio? So sisi tutasimama na nyinyi. Biblia inasema kwa kitabu ya Genesis 11:6 that if these people speaking the same language
have been able to do this, nothing they put their minds to will be impossible for them to achieve. Ya kwamba kama hawa watu wakiwa na nia moja, wakizungumza lugha moja, wameweza kufanya hivi, hakuna jambo ambayo wataamua ambayo itakuwa ngumu kwao. Kazi hii hamngeweza kufanya kama hamngekuwa na umoja, na ni umoja wenu ambayo pia sisi inatupatia nguvu kujua kwamba kanisa yetu, hii kanisa yetu ya independent, inaendelea mbele na itazidi kukua. Leo nimeona mambo ambayo imenifurahisha sana. Kwanza, ni ngumu kuona wanaume kwa kanisa kama vile nimeona kwa hii kanisa. Ni ngumu. Na vile mmejitokeza, I think almost 200 men kuja hapa kuimba na kumsifu Bwana. There is hope for society. Because when the men take up spiritual leadership katika familia na kwa society, mambo inakuwa sawa. So I want to bless you for that work. Na naomba kanisa zingine zipate huu mfano wenu. Kanisa nyingi sana ukienda ni wamama tu na watoto. Wanaume wako huko vichochoroni. Lakini hii kanisa, I think, is the leading light in terms of men standing up for the word of God. Pia akina mama tumefurahi sana, tuko na nyinyi. Chairlady amesema tusimame na nyinyi. I want to promise you, mimi kama kuna watu napenda ni akina mama, kwa sababu ni maombi ya akina mama ndio imenifikisha pale niko. Na kwa sababu ya hiyo nitasimama na nyinyi, starting with the women fellowship ya hii kanisa, through the chairlady kwa ile mpango mko nayo na ministry yenu, nitakupatia 100,000 ya kuendelesha ile kazi ambayo mnafanya. Akina mama ndio nguzo. Your Excellency, hata sisi kufika pale tuko kama Jubilee ni maombi ya kina mama. Walikuwa wanatuombea, walikuwa hawalali. Your Excellency, even as we go on, na nafurahia vile wabunge wa Nairobi wamezungumza, na pia Mheshimiwa Ishungwa na Mheshimiwa Kanini Kega. Tuko na changamoto mingi, and I'm glad Mheshimiwa Mureithi ambaye tulikuwa tunatarajia akuwe mbunge wetu hapa amesema. Your Excellency, we have had a lot of challenges in the city. Kwa wiki ambazo zimepita na labda miezi kadhaa ambazo zimepita. Lakini nakushukuru kwa sababu umesimama na sisi. Juzi tukiwa na traders wetu wa Gikomba wakichomekewa, na mara ya kwanza tumepoteza watu huko, tulikuja kwako na umesimama na sisi, ukaamrisha tukae na Waziri Matiang'i na hiyo kamati yake kuhakikisha kwanza upelelezi ufanywe, kwa sababu sisi hatufurahi kila miezi 3 miezi 4 mali ya wananchi wetu inateketea kwa moto, na this time tumepoteza watu. Asante kwa kusimama na sisi hapo. Na vile tumesema, na tunashukuru kwa sababu serikali yako imekubaliana na sisi, wale watu ambao wanashikilia title deeds za Gikomba, titles bandia, allotment, wajue hizo makaratasi wanabeba ni fake. Gikomba is public land, all of the 12 acres. So kama kuna mtu ana nia ya kusukuma watu nje, ajue hakuna mambo kama hiyo. Hiyo ni ardhi ya wananchi wa Nairobi, na pamoja na Mheshimiwa Jagwa na Mheshimiwa Yusuf tumesema lazima watu wajengewe vile mliamrisha wakati kulikuwa na moto ingine. Tena wiki iliyopita kuna traders zaidi ya 10,000 ambao walikuja town. Hao ni traders wa Nyamakima, traders wa Kamukunji, traders wa Jua Kali, na walikuwa na malalamishi, wameumia. Tangu wakati wa kura ianze 2017, na nafurahi ya Mheshimiwa Kanini Kega ambaye ni chairman wa trade alikuja na Mheshimiwa Jagwa, hawajaweza kufanya biashara. Na hii vita ambayo tunapigana dhidi ya counterfeit ni hao wanaekelewa maneno mingi. Your Excellency, thank you because when they came ulitukaribisha kwa ofisi yako, tukakaa tukapitia ile mambo ambayo wako nayo, ukaambia Rais Uhuru Kenyatta ambaye tumekutana na yeye, na Rais Uhuru Kenyatta amesema ya kwamba lazima atakaa chini na traders wa Nairobi, hao ambao tunaita wengine wanaitwa hawkers, wengine wanaitwa importers, kwa sababu ile kazi wanafanya hao ndio private sector. 90% of uchumi ya Kenya hii ni watu ambao ni medium sized and small enterprises, na ni watu ambao wanataka tu mazingira mazuri ya kufanya biashara yao. Hawataki pesa kwa mtu,
Wanataka kama ni kanjo inakuja ikuje kuuliza hapa iko namna gani, imesafishwa, si ati hao kuwa harassed. Tumeona mheshimiwa wetu amevunjika mpaka mguu na tulikuwa na yeye, hakusema tulikuwa na yeye kwa hiyo maneno. Tukaenda hadi kotini, watu wanalipishwa fine ya 100,000 kwa sababu ya kuzuia tear gas kutupwa ndani ya marikiti. Your Excellency, we need your assistance and your help. Na nimefurahi kwamba tulikaa na Bwana Mwasera from your office na wale ambao wanafanya kazi, najua si mnawajua, wengi wako connected data na watu wa hii kanisa. Tunajaribu kuwasaidia na mambo ya port, mambo ya amnesty ya zile vitu ambao walikuwa wameleta, na vita dhidi ya counterfeit isikuwe vita ambayo inatumiwa kudhulumu wafanyabiashara wadogo. Kuingia kwa duka ya mtu kusema ati vuvuzela ni counterfeit. Where is the original one? Kusema duvet ni counterfeit. Kusema ile vitu watu wanaleta nje ni counterfeit, wanachukua na wanaenda kuuza kwa maduka yao. That is corruption. Na hiyo corruption tunakemea kwa sababu najua hata kanisa haikubali mambo ya ufisadi. So tafadhali muendelee kusimama na sisi kama Nairobi. Najua gavana yetu angependa kuwa hapa, ni vile leo hajaweza kufika, lakini ametuma pia salamu zake. Mnapokea? Amesema ako na nyinyi na ile kazi tumesema tutaendelea pia na yeye, tumesimama naye kwa kazi hiyo. Your Excellency, nikienda kumalizia, I just want to note ya kwamba vile mhubiri wa leo amesema neno ambayo imenigusa roho. Amesema ya kwamba Mungu akichagua kiongozi haangalii hali yake, haangalii baba yake ni nani, haangalii utajiri wake ni upi, haangalii kama familia yake inajulikana. Na mimi kama kiongozi kama wewe ambaye baba yangu pia hajulikani Kenya hii, nimepata confidence ya kwamba wale ambao wanatuambia ya kuwa kuna watu ambao tayari wamepangiwa hii maneno ya uongozi, mambo yao iko ni mbaya na ni ngumu. Your Excellency, no one will put you down just because your father is not known. Nobody will put us down kama wanyonge wa taifa hii. Nakumbuka juzi kuna wale hata walikuzuia uone mzee Moi, sisi tulisikia vibaya. Wewe ulisema tusiongee, but tulisikia vibaya. Na tukasema ulikuwa umeenda kutafuta baraka kwa mzee Daniel Toroitich Arap Moi. Hata kama walikuzuia, baraka ya ukweli iko kwa wananchi na iko kwa Mungu. Na vile Archbishop amesema hiyo baraka, na unajua maneno yake mimi naheshimu sana. Hata kaniambia nisisimame, siwezi simama kiti. But the way he has put it, that he is with you, we have no choice. We are also with you. Not because it is a position of a party, not because we have been told to do it, but because we believe in your leadership journey na vile umesimama na watu wa taifa letu la Kenya. Na tutazidi kusimama na wewe. Kanisa tutasimama na Deputy President. Na hakuna tofauti kati ya uongozi ambao umekuwa nayo tangu kura iliyopigwa na ile ya mbeleni. Since 2013 you have been moving the same way. Haujaongeza. Safari ambao unafanya kwa kanisa ni ile ile. So wale ambao wanajaribu kuleta siasa kwa kazi ambao Deputy President anafanya, waache. Wakati wa siasa utafika. For now we have only 2 fights. Na ningependa muelewe, vita Kenya hii ni mbili. Vita dhidi ya ufisadi ambayo tumesimama pamoja kama chama ya Jubilee kupigana na ufisadi, na vita dhidi ya ukabila. Ili tujue ile uchungu mama anasikia akiwa Nyeri kama hizi patia mtoto wake chakula ni sawa na mama yule ambaye yuko Kisumu anasikia. We have the same thing that we hope for as a country, despite our different tribes, despite our different communities. Those are the 2 things. Hata leo hii President Obama anakuja, wakati alipofika last time alisema hivyo tu, that Kenya is a great country, but ni vitu mbili ambayo inatuweka nyuma, ufisadi na ukabila. So hata vita dhidi ya ufisadi iendelee bila kuangalia siasa, kwa sababu ni rais wetu na wewe ndio mnaongoza hiyo vita. Mambo ya kuleta Wakenya pamoja, mambo ya handshake iendelee bila siasa, because that is what we want for our country. So asante sana Your Excellency. Vile watu wameomba, tafadhali tunaomba Jacaranda grounds tupate at least eka 10, tujenge shule hapo, tujenge vocational training institute hapo, tujenge uwanja vijana wetu waweze kucheza, so that we can also have a public utility in Embakasi East constituency katika hii ward ya Lower Savannah. Ya mwisho kabisa, vijana wengi wa hii kanisa, Your Excellency, hawana kazi. Vijana wengi wamesoma, najua Mrithi anawajua,
Archbishop unawajua, kupata ajira imekuwa ngumu. Lakini kwa hii constituency kuna kampuni mingi sana. Tuko na Coke, tuko na NAS, wanafanya airport catering services, at least 10 big companies in this constituency. Naomba ukikubali tukae chini na wewe pamoja na Mheshimiwa Mureithi na viongozi wa hapa, tuweze hata kupata vijana 10 ama 15 ama 20 wapate ajira. Tutakuwa tumesaidia sana hii kanisa zaidi ya hela zozote ambazo tunaweza. So kwa hayo mengi, na naomba msamaha nimeongea mengi, lakini ni mambo muhimu. Shida yetu ni mingi Nairobi. Kwa hayo mengi namwalika ndugu yetu ambaye alikuwa baba yetu Nairobi akatutoroka akaenda Kiambu, Governor wa Kiambu Waititu, karibu. Deputy President wetu, Archbishop wetu wa Ng'ombe na bishops wale wote wako hapa na Archbishop mwingine hapo na Chair Lady National na Chair Lady wa hapa na wajumbe ambaye mko hapa na viongozi wote na adothe ya kwa Kristo. Mwathani agocho rege unene wa izoroka. Asante sana. Mimi Bwana Deputy President, ni furaha kukuja kwa hii kanisa ambaye siku mingi mimi niliona ikianza. Nilikuwa hapa nikiwa mjumbe, mbeleni nilikuwa councilor wa area hii, na mimi nataka kuambia watu ya area hii hongera sana 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 kwa kanisa mzuri ambaye mumejenga. Nimurutete wira mwega muno, na Mwathani arathime mihuko yanyu, na ona ni no nguruta kindu gia ite tondu ndona ni murutete wira mwega. Mimi Bwana Deputy President, nataka kushukuru sana kwanza kazi ya Archbishop wa Ng'ombe, kwa sababu wa Ng'ombe pia ni bulldozer kama mimi, na mimi najua wa Ng'ombe kwa siku mingi. Akiwa archdeacon huko Dadora, ambaye ndiye alikuwa kwa kanisa ya Dadora kabla amepewa madaraka, alifanya kazi mzuri sana na ya kanisa, na mimi naona bado anaendelea kufanya kazi mzuri, na sisi yote tunamuombea aendelee kufanya hivyo hivyo. Ile kitu ningesema, Mheshimiwa Deputy President, sisi wote tunajua kazi umetufanyia. Kama sisi watu ya Kiambu, tunashukuru sana kazi ambayo umekuwa ukitufanyia, na nchi mzima kazi ya maendeleo ile wewe unafanya, kila mtu anaona na macho yake. Na sisi wote, mimi nikiwa senior member wa Jubilee, tunajua kazi ambayo mulifanya 2013 na pia kazi mumefanya last year ya kufanya campaign mpaka Jubilee kashinda, nyinyi mkawa na viti na sisi tukawa na viti. Tunawashukuru sana mkiwa na president wetu, na tuko nyuma yenu 100%. Na mimi nataka niambie watu wote wajue ya kwamba Jubilee inasimama imara ikiwa naongozwa na rais wetu na deputy president wetu. Ile kitu hatutaki kusikia ni watu ambaye wanajaribu kuoneshana kama kuna tashwishi yoyote. Agenda yetu ilitoka kutoka 2013, in fact 2012. Saa ile Mheshimiwa President walishikana na Mheshimiwa Deputy President. Sisi tunajua tuko na agenda yetu kama Jubilee, na sisi tunalida agenda yetu vile tunaendelea. Na sisi wote, hakuna mtu ambaye ako nje ya hiyo agenda. Na tunataka tuambie wale ambaye wanakuja wageni, wale wanakuja juu ya handshake wakiongozwa na former Prime Minister, tafadhali mjue hii ni nyumba imejengwa na iko na mzingi sawa sawa, simiti imeshakorogwa, ni nyumba iko na chuma sawa sawa. Hapana jaribu kufikiria ati ni pahali mnaweza tingiza. Jubilee iko imara, na sisi tunajua vile tunaendelea. Agenda yetu sahihi ni vile tunaweza lete maendeleo na kubadilisha maisha ya watu wa nchi hii, tukiwa tunaongozwa na rais wetu, Deputy President pia akiwa hapo, tuweze kubadilisha maisha vile tuliweka kwa manifesto yetu. Maneno ya siasa hiyo tunajua vile tumejipanga, na sisi tumeshajipanga na hakuna mtu anaongea ingine. Sisi tunajua
president anaongoza mpaka wakati wake unafika mwisho 2022. Deputy president ako kwa hiyo line na yeye apande juu, na hiyo ndio mpango wetu, na hakuna mtu anaongea mambo mengine. Sisi ikiwa wengine wanasema wakiwa kando, hiyo ni shauri yao. Bado walikuwa wapinzani yetu na tunawangojea 2022 wakuje wakiwa wapinzani, tutawanyorosha. Lakini tunataka sisi tuangalie agenda vile tumepanga ni hivyo hivyo. Kanati adwa itu. Sisi umejipanga. Sisi tunataka wewe deputy president, hata ukisikia kelele ya mwingine huko, mwingine anapiga kelele yake huko, ile kitu mimi nilikwambia wewe ujichunge. Wewe ujue Raila ni mtu ambaye mimi namjua. Nikiwa mjumbe hapa Embakasi, alikuwa mjumbe huko Rangata. Nikiwa deputy mayor hapa Nairobi, bado alikuwa mjumbe pale. Mimi ndio najua ile mtu usimwamini. Akimwambia ufunge macho, ufungue sawa sawa saa hiyo. Kwa sababu anataka ufunge macho akucholee. Na saa hii wewe amekuangalia hivi, wewe ndiye analenga, hakuna mwingine anakulenga sawa sawa. Lazima ujichunge, na sisi tunajua kama Jubilee tuko nyuma yako. Akijaribu kupita kona hii, sisi tuko kona hii nyingine. Kwa hivyo sisi watu wa Mount Kenya region na watu wa Nairobi tuko pamoja kama Jubilee, tukiwa tunasema Jubilee iko imara, na sisi wote tunaombea rais wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy president waweze kutimiza ahadi ile waliweka kwa manifesto yetu. Kwa hivyo mimi nikiwa mtu ambaye kwa hii kanisa mimi nimemwagiwa mafuta mara 2, niende muitereria maguta kanitha huyu. Na itheirio ni Archbishop Gaitho, ngeitererio ni Archbishop Ndungu, nake Wangombe no ahakire maguta $2. No ri Wangombe menya ni gukiha kama angi maya meru magwa kia mwagi. Otherwise sasa sisi wote tusimame tumkaribishe rais wetu ambaye anakuja 2022, Mheshimiwa William Ruto. Karibu sana. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Baba wetu, Your Grace, Archbishop Wangombe, Archbishop Mudhuri, fathers wetu wote pamoja na ndugu wa Kristo wa Kayole, hamjambo. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Hende shothe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hata nisonge hapa, naona watu wengine wako huko juu. Kwanza mimi nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu, ametupatia nafasi leo tumefika katika kanisa hii la AIPCA Kayole, na nawashukuru sana Bwana Chairman na Bishop na wale wote washiriki wa kanisa hii kwa kunikaribisha hapa na kunipatia heshima ya kufungua kanisa lenu hii. Nachukua nafasi hii kuwapongeza. Hii kanisa nimeona hapa inatoshana kuwa kule katikati ya Nairobi. Nyinyi mumefanya kazi mzuri sana, na mimi nataka niseme pongezi. Pongezi. You have done a wonderful job. Na vile Senator wa Nairobi alivyosema, tunapata aibu kidogo kwamba kazi hii yote mmefanya peke yenu, lakini Mungu ametujalia tumefika leo, ile sehemu imebaki na sisi tutafanya. Na waletea salamu nyingi kutoka kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya. Nilimueleza jana ya kwamba nakuja kanisani hapa, na yeye alinituma na salamu na amenituma na maneno hiyo ingine. Ningependa pia kusema hivi kwa viongozi wetu wa kanisa la AIPCA, bishops wote, mimi nataka niseme asanteni sana kwa kuwa ni watu wa heshima. Mlimheshimu rais
wakati aliwaita ili tuweze kuweka kanisa la AIPCA pamoja. Na mimi ningependa kusema kama viongozi wa serikali tunatambua ya kwamba historia ya uhuru wa taifa letu la Kenya haiwezi kukamilika bila historia ya AIPCA. The history of our independence will not be complete until it is written together with the history of AIPCA. Na ndio sababu mnaona rais alisema haiwezekani ya kwamba kanisa la AIPCA iwe na matatizo, ili hali ndio kanisa ilitusaidia tuwe na nchi huru katika taifa letu la Kenya. Na kwa hivyo tutaendelea, na mimi nawashukuru maaskofu wetu wote kwa kushiriki na kufanya kazi pamoja kama mandugu ili tuweze kuweka jamii ya AIPCA kanisa liwe moja, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Mimi vile vile nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi mkiwa wananchi wa Nairobi. Mulitupatia nafasi ya uongozi katika vyama mbalimbali na mkatupatia nafasi kubwa kama serikali ama kama chama ya Jubilee. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Jubilee kiongozwa na Uhuru Kenyatta tumeamua ya kwamba safari hii serikali ya Kenya itaangalia Nairobi. Tulikuwa hapa na rais kwa mambo ya title deeds ya Nairobi. Watu wengi hawakuamini ya kwamba Nairobi hii haina title deeds kama sehemu zingine za Kenya. Watu wanaamini Nairobi ni mahali inakaribia ofisi kubwa kubwa na mambo yao yote imetatuliwa, lakini tulipochunguza tukaona ya kwamba Nairobi pia iko na matatizo makubwa. Tumeanza hiyo na title deeds, tumepatiana hapa Jacaranda title deeds za Eastlands na Nairobi sehemu nyingi, Dandora, Kariobangi, mpaka Umoja, all the way mpaka kule Buruburu, hiyo sehemu yote, na sehemu hii ya Kayole mpaka Embakasi. Na pia tuliahidi ya kwamba ndani ya miezi mitatu tutarudi hapa tena ili tuweze kupatiana title deeds zingine 30,000. Na vile viongozi wenu wamesema, tunataka kila mtu afanye sehemu yake. Unajua ile ardhi uko nayo ni ya pesa nyingi kama uko na hati ya kumiliki ardhi hiyo. Na sisi tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu kuhakikisha kwamba kabla ya Disemba tutarudi hapa tena na rais tuweze kupatiana title deeds zingine, ndio muweze kuendesha maisha yenu, mtafute mortgage, mtafute biashara, muweze kuendesha mambo yenu mbele. Nimewasikia viongozi wa hapa wamesema, MCA amesema, waheshimiwa wabunge wamesema, senator amesema kuhusu uwanja wa shule hapa Kayole, hasa hapa Jacaranda. Mimi nataka niwahakikishie kwamba wakati tutarudi na rais kabla ya Disemba, tutakuja hapa mupate ardhi ya kujenga shule, mupate ardhi ya kujenga hospitali, mupate ardhi ya kujenga technical training college. Hizo ardhi zote tutahakikisha kwamba wakati tutapatiana title deeds zingine, tutalete title deeds hizo. And I also want to commit ya kwamba hiyo shule sisi kama serikali tutajenga, na technical training college pamoja na hospitali. Nishaongea na Bwana Kakuya, tuko na hospitali ingine hapa Kariobangi ambayo ilianzishwa miaka 30 iliyopita na haijakamilika na haitumiki. Nishaongea na rais, tumetuma waziri, wameenda na Bwana Kakuya, na sasa tunatafuta pesa kwa budget ya mwaka huu
tunataka kukamilisha hiyo hospitali ndio tuweze kuondoa msongamano katika hospitali ya kule Mama Lucy na Kenyatta. Na tukikamilisha hiyo in the next 6 months, we want to complete that facility. Ilikuwa inaitwa Kariobangi Nyayo Wards, lakini ni hospitali kubwa ambayo iko na vitanda 120 na facilities zingine ambazo zinahitajika kwa watu wa Eastlands. Mimi nataka niwaambie ya kwamba vile rais aliamurisha ya kwamba mimi ndio nitakuwa nachunguza maneno katika area hii, hiyo kazi mimi nitafanya. Vile vile ningependa kusema ya kwamba tayari tumeweka pesa karibu bilioni 4 kutengeneza barabara za Eastlands. Kandarasi tumetoa na tutakuwa tukikuja mara kwa mara kuhakikisha kwamba hizo barabara karibu kilomita 100 Nairobi hii Eastlands peke yake, very small roads, kilomita 1, half a kilometer, 2 kilometers, 3 kilometers, hizo barabara zote. Now we have a firm contract na tunataka kuhakikisha kwamba wakati tunajenga Nairobi ama Kenya, Nairobi iko kipaumbele kwa sababu ndio city yetu. Vile vile ningependa kusema hapa, tunajua tuko na changamoto ya hasa wafanyabiashara wa Nairobi. Tumeketi chini, tumeongea na mbunge wenu Bwana Jagwa na county government ya Nairobi. Ile soko yetu kubwa ya Nairobi hapa, mimi nataka niwahakikishia kwamba tumepata pesa. Hiyo soko inachomeka karibu kila mwaka na lazima tusimamishe hiyo kazi ya kuchomeka kila mwaka, na ndio tumesema safari hii sisi kama serikali tutaweka pesa bilioni 3 kujenga soko mpya ambayo itashughulikia wananchi wote wa pale Kigomba. Hiyo soko tutajenga. In the next 2 years we will have a brand new market ambayo itashughulikia watu wote wa Nairobi, na hii kuchomeka all the time tutaweka kikomo. Vile vile wale wafanyabiashara wadogo wa Ludhuli wa kule chini walikuja wakaketi chini na officers wetu. Rais amekuwa briefed na sasa tutakubaliana na wao vile biashara yao pia itaendelea bila ya matatizo. Wakati tunazuia wale wanafanya biashara haramu, tusiingize wale ambao wanafanya biashara ya sawasawa. Kwa hivyo that commitment is there, na sisi wote tutashirikiana na viongozi wenu wa Nairobi kushughulikia mambo hayo. Mwisho, mimi najua vile vile kwamba tuko na matatizo ya maji katika Nairobi, na tayari nataka niwaeleze ya kwamba Northern Collector Tunnel ambayo italeta maji Nairobi is 60% complete. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakamilisha Northern Collector Tunnel. Mheshimiwa Rais mwezi ujao ataenda kuanzisha Karemenu phase 2 ambayo italeta maji mengine Nairobi, na Ruiru 3 ambayo itaongeza maji ya Nairobi. Kwa hivyo we are going to work na viongozi wa Nairobi hawa tuhakikisha kwamba maji inapatikana masafi ya wananchi wa Nairobi kufanyia kazi, kutumia. Kwa hivyo mambo yenu ya Nairobi msione ya kwamba pengine imepotelea hapo katikati. Haiwezi, kwa sababu we know the importance of the city of Nairobi as our capital and as the biggest in a place where Kenyans live in our republic. Na mimi nataka niwaambie kwamba tutafanya kazi sisi wote kama viongozi, kwa sababu ninyi mmetuchagua tuweze kukamilisha mambo ya maendeleo ambayo itashughulikia mahitaji yenu. Mimi sitaki kusema kupita hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa kanisani. Mimi nataka niwahakikishia kwamba tukienda mbele sisi wote tumekubaliana ya kwamba Uhuru Kenyatta na sisi tunaoendesha serikali, kazi yetu itapimwa
kwa barabara na maji na stima na shule ambayo tutajenga. Wale wengine ambao wanahusika, DPP, DCI, EACC, kazi yao itapimwa kwa investigation ya ile wanafanya kwa mambo ya wastage, mismanagement na corruption, na wale watu wanapeleka kotini. Mahakama nayo itapimwa kazi yao kwa justice ambayo watadispense kuhakikisha kwamba mali ya umma iko sawa sawa. Kwa hivyo all of us, sisi wote, executive must do its job, and I want to commit that under the leadership of Uhuru Kenyatta, as the executive, we are ready to be measured by the amount of programs and development agenda that we have for our republic. Wale wengine, kila kitengo ya serikali ifanye kazi yake, na tutahakikisha kwamba every arm of government is properly facilitated so that they can do their bit in moving our country forward. Kwa hivyo, Bishop, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa kanisani. Mimi ni rafiki mkubwa wa AIPCA. Kama watu wanakuwa members wa kanisa measured on their attendance, mimi ningekuwa mwanachama tayari wa AIPCA. Na tutazidi kuja katika kanisa. Unajua kuna watu wengine saa zingine wanatutisha ya kwamba mbona wewe umeenda kanisani, mbona umeenda kutoa mambo ya kanisa, umeenda kununua viti kanisani. Na hawa watu ukiwachunguza sana, pesa yao pia wanatumia usiku. Mara pesa yao wanapeleka kwa waganga, pesa yao wanapeleka kwa wachawi usiku. Yetu sisi tunaleta mchana kanisani kwa kazi ya Mungu. Na kwa sababu sisi hatuwaulizi, hiyo yao wanapatiana usiku kwa waganga na wachawi, pia wao wawachane na sisi, tutoe yetu kanisani kwa kazi ya Mungu. Iko makosa hapo? Wafanye yao, sisi tuendelee na yetu. Namna hiyo. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa, na mimi nataka niwaeleze ya kwamba tuko pamoja na Kenya hii itaenda mbele, kwa sababu tuko na wageni ambao wanakuja. Mtaturuhusu tuondoke, lakini mjue ya kwamba tuko pamoja tukielekea mbele, kwa sababu nimeambiwa na viongozi wa kanisa hapa ya kwamba kuna viti inahitajika, kuna maji hapa inahitajika, borehole, na nimeambiwa ya kwamba inahitaji pesa shilingi milioni 7. Na hawa wadosi, huyu chairman amesema ako na milioni 3. Sasa ile imebaki kwetu ni shilingi milioni 4. Na hiyo pesa lazima kila mtu msitoke hapa mpaka tupate milioni 4. Ndio. Mimi nimetumwa na rais na shilingi milioni 1. Mimi nimehustle juu chini, hata na mimi nimeleta milioni 1.5. Hapo, hiyo hapo, hizi is 2.5 million. Sasa hawa wadosi wakuje walete mali. Mheshimiwa Kanini Kega, lete hapa. Mheshimiwa Kanini Kega, shilingi 1,100. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, 100,000. Mheshimiwa KJ, nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto agĩcangithia atongoria arĩa me gĩikaro-inĩ gĩkĩ mbeca cia gũtigĩrĩra atĩ makiuma gũkũ nĩ menjera kanitha wa AIPCA Kayole irima rĩa maĩ. No gatũrũka ndũmĩrĩri yake kauma kĩĩranĩro gĩa atĩ onjoria arĩa makoragwo mwena wa Gĩkomba nĩ megũkorwo magĩakĩrwo thoko ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 thoko ya ciringi bilioni 3, ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra atĩ endia a mĩarĩro arĩa makoragwo kaunti-inĩ ya Nairobi
nĩ mororoherio mawatho marĩa kaingĩ makoragwo makĩgariũrana namo na marĩa makoragwo makĩmahinyĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa me mĩhang'o-inĩ yao. Igongona rĩa mwanya tũkũrehagĩra handũ-inĩ ha tabarĩra ya rurumuka rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũmenyithia na njĩra ĩithiranĩte igongona rĩa kũhingũra kanitha wa AIPCA mwena wa Kayole. Tabarĩra ya rurumuka ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra wega kiumia gĩũkĩte, no handũ-inĩ ha andũ arĩa othe makinyanĩria ũmemerekia ũyũ, ndeto makĩria ya maũndũ marĩa mothe moimĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũharĩrĩria wega mohoro-inĩ ma thaa 1 ma thaa 3 no nginya mohoro-inĩ ma thaa 1, no handũ-inĩ ha andũ arĩa othe makinyanĩria ũmemerekia wa igongona rĩrĩ tũgũtongoragio nĩ mũirĩtu wa wĩra wĩtagwo Winnie Wangari wa Kamau, njĩtagwo wa Werũ wa Nyambura, ngĩgũcokia studio kũrĩ Macharia wa Gacuru nĩgetha tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ ma iNooro mĩaraho. There? Maybe you're 1,000 there. But how about you become a millionaire with Shabiki Multi-Bet? Here's how. Get 5 instant bets for just 100 bob and increase your chances of winning over 20 million Kenya shillings. Simply go to your phone's M-Pesa menu. Click Lipa na M-Pesa. Choose Pay Bill. Enter the business number 290063. Enter account number SJM#Auto. Enter amount 100. Enter your M-Pesa PIN and send. Remember, the more you play, the more fun you have, the higher your chances of winning Shabiki Millions. Why are you filming, Mummy? To help people stop getting sick. People think the weather makes them sick. Actually, it's the germs. Dettol protects from up to 100 illness-causing germs, including the cold and flu virus. Selena! Hello. Kitchen gets a 10 out of 10. Thank you. This also gets a 10. Should we see the toilet now? Sure. This gets just 1. It is clean. But not perfect. Better than my cleaners? Impossible. Challenge. Try the new Harpic 10X. Compared to ordinary cleaners, Harpic stick formulation removes yellow stains 10 times better, giving you a sparkling clean toilet. Wow. Now you also take the Harpic 10X challenge. Mahindi ni bao mahindi. Karibu sister. Karibu. Unataka hiyo Usitupe mbao. Play Shabiki Jackpot Mbao and win 20 million Kenya shillings cash. Play Shabiki Jackpot Mbao every day, win every week. To play, send 20 shillings to paybill number 290063, account number SJM#Auto. Mimi ni Shabiki. Je, wewe? Shabiki.com. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Gwĩbanga mahinda marĩa magĩrĩire nĩ gũthondeka mũtũũrĩre waku, njiaro ciaku na arĩa makũrigicĩirie. Patmos Smart Homes Sacco Limited nĩ mũtaratara wa kũigithia mbeca na kwamũkĩra ngombo mahinda mothe ũngĩbatara. Nĩguo kwamũkĩra ngombo ta cia hinahi, rũni rwa gĩthomo, rũni rwa thibitarĩ, rũni rwa biacara, kũgũrĩrwo pros, gwakĩrwo na mangĩ maingĩ. Ũrabatara kwĩyandĩkithia na ciringi 2,000 ũrĩ mũndũ kĩũmbe na ciringi 4,000 mũrĩ gĩkundi. Ũigithie kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Ũqualify kwamũkĩra ngombo ya mbeca ciaku ihũrithanĩtio maita 3 na ũheo ihinda rĩa mĩeri 48 rĩa kũrĩha rũni rũrũ on a 1% reducing balance. Ũhoro makĩria tũcere Nairobi CPS Center ngoroba ya mbere barabara-inĩ ya Thika Super Highway kũng'ethanĩra na Survey of Kenya. Thimũ nĩ 0705 2543
35 o rĩngĩ nĩ 0705 25 43 35 kana 0717 99 89 10. Patmos Smart Home Sacco Limited, hiking a step at a time. Ni ceceni ya iNooro TV. Mamwe ma maria tukuharirie iNooro miaraho. Muigana wa mashukuru maria mathukangitio ni mwaki kuongerereka. Na President wa tene wa Amerika Barack Obama gukinya guko bururi-ini. Na thirikari kuga ni iguthondekera aikari a Kambero ndaraca rũĩ-inĩ rwa Sagana. Jumafiria tariki 15 mweri wa mugwanja mwaka wa 2018 gucokeria ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrora sesheni ya iNooro TV ndoka nĩgetha ngũmenyithia marĩa tũkũharĩria ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacuru. Tukiambĩrĩria atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ũmwe wa atongoria arĩa magwĩkinyĩtie kanitha-inĩ wa AIPC mwena wa Patanisho Kayole kũhingũra kanitha mwerũ. Ĩndĩ ya igongona rĩu mũteti weyumĩria gũkũ ateti makĩmwĩra nĩ makamũnyita mbaru mĩtũ-inĩ ya gũtuĩka president. Nafasi leo tumefika katika kanisa hii la AIPCA Kayole, na nawashukuru sana Bwana Chairman na Bishop na wale wote washiriki wa kanisa hii kwa kunikaribisha hapa na kunipatia heshima ya kufungua kanisa lenu hii. Nachukua nafasi hii kuwapongeza. Hii kanisa nimeona hapa inatoshana kuwa kule katikati ya Nairobi. Nyinyi mumefanya kazi mzuri sana na mimi nataka niseme pongezi. Pongezi. You have done a wonderful job. Na vile Senator wa Nairobi alivyosema, tunapata aibu kidogo kwamba kazi hii yote mmefanya peke yenu. Lakini Mungu ametujalia tumefika leo, ile sehemu imebaki na sisi tutafanya. Na waletea salamu nyingi kutoka kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya. Nilimueleza jana ya kwamba nakuja kanisani hapa, na yeye alinituma na salamu na amenituma na maneno hiyo ingine. Ningependa pia kusema hivi kwa viongozi wetu wa kanisa la AIPCA, bishops wote, mimi nataka niseme asanteni sana kwa kuwa ni watu wa heshima, mulimheshimu rais. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩhinyĩrĩirio gũthiĩ na mbere na mũbango wa gũthũrima kĩhumo kĩa ũtonga wa atongoria a mũingĩ igeria-inĩ rĩa kũhũrana na ungumania. Seneta wa kaunti ya Nyeri Engineer Ephraim Maina arauga no nginyagia atongoria thĩinĩ wa kaunti onao nĩ mabatiĩ gũthũrimwo nĩguo kũmenyeke kũrĩa ũtonga wa ũrauma.
Nake spika wa bunge ya Senate Kenneth Lusaka aroria magavana matigirire ni mahuthira kigina kia muingi wega eri aya mararagia hindi ya harambe thukuru-ini umwe wa iritu mwena wa Karati na kaunti-ini ya Nyeri. Tina highway hapo. Scout wakija. Moga anarainisha na nema soja. Wazee watoto hawa scout wakija. Thank you. Kama rais kushafanya mabadiliko sio maneno kuisha. Sisi ile Uhuru Kenyatta anafanya tunaunga hiyo mkono kwa dhati. Kwa sababu yeye ndio kiongozi wa nchi na hakuna mwingine. Kama yeye analainisha mambo ya Big Four tunamwambia rais endelea. Huko nyuma yake lazima lifestyle audit ifanywe na hii lifestyle audit nataka niseme isifanywe tu kwa wanasiasa kule Nairobi. Iletwe chini hata kwa county government. Mtu anaingia county government au namna gani? Hata yeye aweko durumeni. Kanaambia hapo ito. Sababu mali ya umma lazima tuilinde. Hata kwa kwetu tuliambia watu lazima wakati huu tupige kura tukijua. Pana piga kura ya kubahatisha. Muangalie kwa sababu kila wakati tunaenda upinzani. So lazima wajipange. Na hii tunajua vile wamesema ufisadi, vile wamesema wanapigana na kule juu, hata kwa counties itafika huko. Kwa hivyo hizi pesa zikikuja hapa zifanye kazi ile ambayo imekusudiwa kufanya hiyo kazi. Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 26 nĩaikĩtio ngono mwena wa Kariobangi South nĩ maabitha a borithi thutha wa kũnyitĩkana na mũtutu ũrekwo nĩ ndawa cia kũrebia mũthemba wa heroin. Ndawa icio inyitĩkanĩte mũkũ-inĩ wa shati kĩbandi-inĩ kĩrĩa endagĩria nguo mwena ũcio wa Kariobangi South. Wanjikũ wa Kĩmani nĩwe na riboti ĩyo makĩria. Rũcinĩ mwena wa Kariobangi gũkũ Nairobi, Josephat Mwangi Ndwati ahithũkĩirwo nĩ maabitha a borithi a ceceni ya Kariobangi gĩbanda-inĩ kĩrĩa endagĩria nguo. Borithi makunyeirwo nĩ mũingĩ wa gĩcagi gĩkĩ atĩ Mwangi akoretwo akĩenderia ciana cia thukuru ndawa cia kũrebia. Hĩndĩ ĩrĩa mekire frigisheni nĩrĩo makorire mũtutu ũrekwo nĩ ndawa mũthemba wa heroin mũhuko-inĩ wa shati ĩmwe wa iria ekwendagia. Mwangi acokire gũkinyio ceceni-inĩ ya borithi ya Kariobangi atanakinyio ceceni ya Buruburu. Igeria rĩa cũwe gũthaithana arekererio nĩ rĩringire ihiga na Mwangi agakinyio igoti-inĩ rũciũ. Ngĩribotera iNooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani. Thutha wa sesheni ya iNooro TV kũmũrĩka mathĩna marĩa andũ a Kabero kaunti-inĩ ya Mũrang'a mahĩtũkagĩra kũringa rũĩ rwa Thagana na tũtarũ tũthondeketwo na mbaũ na mabati gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ. Rĩu mathĩna maya gũkinya mũthia thutha wa makaya mao kuoywo nĩ thirikari nene. Kũringana na mainjinia kuma wabici ya rũhonge rwa Kera kaunti-inĩ ya Mũrang'a, ndaraca ĩyo nĩ kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 32 hamwe na barabara ĩrĩa ithiĩte ndaraca-inĩ ĩyo nĩ gwakwo na rami. Victor Kĩnuthia ena ũhoro ũcio makĩria kuma kaunti ya Mũrang'a. Kwa mĩaka mĩingĩ aikari a Kabero matũraga maringagio rũĩ-inĩ rũrũ rwa Thagana na tũtarũ magĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yao taũni-inĩ ya Makutano kaunti ya Kirinyaga amu nĩyo ĩ hakuhĩ nao. Ceceni ya iNooro TV ĩracerete mwena ũyũ na kũmũrĩka thĩna ũrĩa mũingĩ ũhĩtũkagĩra, na rĩu thĩna ũyũ waya gũkinya mũthia thutha wa thirikari kwĩranĩra gwaka ndaraca ĩno. Na ndakora ũrĩa kũhana nĩ ũndũ wa kĩeha mũno atĩ mĩaka ĩno harĩa tũkinyĩte atĩ andũ taya no marahũthĩra gatarũ kũringa rũĩ na twĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mũrang'a. Na ĩno nĩ barabara kana bridge ĩngĩhota ndaraca ĩngĩnyitithania kaunti ya Mũrang'a na kaunti ya Kirinyaga. Kũringana na engineers a kuma wabici-inĩ ya Kera gũkũ taũni ya Mũrang'a, ndaraca ĩno ĩkũhũthĩra mirioni 32 hamwe na gũthondeka barabara iria imĩkuhĩrĩirie mwena wa Mũrang'a na Kirinyaga. Ndaraca ĩno nĩ ya ũraihu wa mita 22, wariĩ wa mita 4.5, ũndũ ngari igĩrĩ cirĩhĩtũkanaga wega. Na no ngene mũno ndaraca nĩ ĩgĩkĩrwo kũringana na mũciĩ mwoka haha, no tũkene mũno tondũ nĩ twĩhotaga gwĩka atĩa gũkĩra okorwo nĩ kanyamũ ũragĩra harĩa ũgakĩra ndagĩka ũgacoka. Ĩgwakwo ũndũ ĩregeragwo nĩ ngari ciĩna tani 20 nginya 70. Nĩ twaranĩria na CS witũ wa barabara CS Macharia na nĩ mogo nĩ mokorwo makĩoya ikinya rĩa naihenya gũtigĩrĩra ndaraca ĩno nĩ yakwo na gũtigĩrĩra atĩ aikari a gũkũ matigũkorwo magĩthĩnĩka rĩngĩ. Ũrĩa warĩ seneta wa Mũrang'a Kembi Gĩtũra
atũrĩte arũmanĩrĩire na gwakwo kwa ndaraca ĩno, na imwe cia cuma iria aheanĩte cirĩ wabici-inĩ ya cibũ mwena ũyũ. Na koguo ndĩ ta maitũ wa kaunti ndoka kũrora twamenyithio already kwĩ matirio ciarehetwo mbere na ciĩgwa cibũ cikarĩte hau na nĩwe matirio cingĩikarwo na cuma nĩ irotaga. Tani ndĩ cingomatha nĩ nyendagia tũindo kũrĩa ngahota kũhunia mwana ona ngahota kũrĩha thukuru, no rĩrĩa gũtuĩkĩte ndaraca nĩ thiru toguo kũrarĩ rũĩ rũraiyũrĩte, niĩ tũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno, tũtironaga kĩndũ gĩa kwendia ona kĩndũ gĩa gũteithia ciana. Koguo njĩra ĩno yathondekwo na ĩthondekwo ndaraca tũkũgera kinya na ngari, nĩ mwaigua nĩ tũthiaga na thibitarĩ kũherwo ciana kuo. Kũringana na minista wa barabara James Macharia, mbeca iria ikũhũthĩrwo gwaka ndaraca ĩno ikũrutwo harĩ iria thirikari ĩraheanire cia gũthondeka mabarabara marĩa marathũkangirio nĩ mbura. Nĩ ndaraca ĩgũkorwo ĩrĩ na kĩguni amu ĩkũnyitithania mũingĩ wa Mũrang'a na Kĩrĩnyaga, amu tũtarũ tũrĩa tũringagia andũ haha nĩ tũringagia andũ makĩria ma 200 o mũthenya makiuma Mũrang'a gũthiĩ makutano na gũcoka hwaĩ-inĩ. iNooro TV kuma rũĩ-inĩ rwa Thagana, kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Thank you Victor. Gũthiĩ na mbere mĩtino ya mĩaki ĩrĩa ĩragũmĩra mathukuru bũrũri-inĩ no ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka. Waĩ arutwo matanyihĩire 70 a thukuru wa anake wa Nyahururu maraire heho-inĩ thutha wa nyũmba yao ya gũkoma kũhĩa. Mwaki ta ũcio nĩ ũracinire thukuru ũmwe kana nyũmba ya toro cukuru-inĩ wa Ngenia mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwaki thukuru-inĩ wa anake wa Nyahururu ũrambĩrĩirie mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ, ũkĩrĩkana ũrambĩrĩirie arutwo marĩ irathi, noguo gũtirĩ kũramenyekana kĩhumo kĩaguo. Hatukukuwa na chochote any tension in the school, haikuwako. Nakuo thukuru-inĩ wa Ngenia mwena wa Limuru arutwo mareroragĩra mũbira mathaa-inĩ ma thaa 2 cia ũtukũ rĩrĩa nyũmba ciao irarĩrĩmbũkire na kũmatiga matarĩ ona kĩ marahonokirie. To ciana nĩ irarĩ maku mũno koguo nĩ ona ndĩtũrecirie no kohi nĩ outsider ũrokire gũkũ aragwatia thukuru, tona ciana tũrerwo irarĩ dining hall nĩ TV cireroragĩra na arĩa angĩ makĩrĩaga. Ciana iria cigũkũ nĩ tũ ciana nĩ njega kũringana ũrĩa iroragwo nĩ arimũ ao, koguo nĩ ndingiuga atĩ ciana ici nĩcio ciĩkĩte gĩko gĩkĩ, no twende mũno makĩria gwĩkwo ũthuthuria mũnene. Arutwo 300 nĩo maratigirwo matarĩ na kũndũ gwa gũkoma gũgĩkwo kwaya gũkorwo mwaki ũyũ ũracũngĩrĩirio nĩ thĩna wa thitima. Aciari nĩ maretĩkĩririo kũinũka na ciana ciao. Umeambiwa sasa watoto wakisa kuja wewe unaenda mtoto wako utapigiwa simu mwambie vile utarudi. Lakini hatujaambiwa kwa muda gani. Na kwa thukuru-inĩ wa airĩtu wa Makuyu arutwo makomirio wega na gwakĩa mathiĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Nĩrĩo nyũmba ciao 2 cia gũkoma imundire ona gũtuĩka gũtirĩ kĩndũ kĩoereirwo. Mĩtino-inĩ ĩno yothe gũtirĩ na mũrutwo na ũmwe ũgurarĩte. Ngiribotera iNooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Aya na thutha wa riboti ya Wambui wa Macharia twambe tuikirie hanini no nĩtũgũcokereria na tũgĩcoka tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Siaya kũrĩa meharĩria marathi na mbere nĩ ũndũ wa kwamũkĩra Barack Obama. Maina Wairegi ku standby, ndũgathiĩ kũraya. Ĩno nĩ iNooro mĩaraho. Twambĩrĩrie gũthomithia ciana citũ tondũ mararikuruterwo TV-inĩ, internet-inĩ, nyamu icio tureta baby shower ici ingĩ bash. Rĩu Nairobi ĩno ndini nyingĩ mũno cia maheni, ndini nyingĩ mũno irahĩngĩca andũ. Rĩu kĩrĩa tũkwenda kuga kĩa mbere nĩ atĩrĩrĩ, ũgakorwo ũkĩmenya kũu wathiĩ nĩ kwa wĩtĩkio ũrĩkũ. Nĩ wega kwĩmenyerera sherehe ĩrĩa wathiĩ, ũkorwo ũkĩmenya nĩ yakĩ na nĩ maũndũ marĩkũ hihi marĩthiĩ na mbere na ũkorwo wĩ maitho mũno. Airway Properties Limited nĩtũrakũmenyithia kũhingũrwo gwa project njerũ na nĩyo Airway Village Block B Phase 1 na Negated Community. Agũri a mbere 100 nĩ mekũgũra na thogora wa mwanya wa 200,000 peke yake. Airway Village Block B, kũndũ nĩ Jos Kamala, naguo mũgũnda no title. Ndakwĩra mũniũrũ wa mwana ũcio ũgana ũũ o ta kĩmũthuri kĩu. Kana kau gaciarwo bendera ndakwĩraga rĩrĩa gũkĩte mũcingi kwĩra atĩrĩrĩ. Karembo nĩ hĩndĩ ndĩrabarĩria njabĩ ndĩcigĩrĩre oro rĩu cibie. Ici nĩcio irarĩ oranji ici. Karembo karĩ wakoragwo reketie matumbĩ.
mwale wanyu kwa niwe urekagia matumbi nigetha ari oi Jehova Ngai goko matia mwaki. Viusasa, celebrating Kenya's diversity. You can watch iNooro on your mobile phone exclusively on Viusasa. To download the Viusasa app, SMS the word Viusasa to 40984. Airwave Properties Limited okurigi na ofa mwaki niturakumenyithia kuhingurwo project jeru na niyo Airwave Village Block B Phase 1 na negated community plot cia 50 by 100 na cia kilomita 8 tu na wigirire Malaya Shopping Center mugundo uriganite na Airwave Village Block A uria turarikire kwendia na ni muigananu na Airwave ni moirigite makeja borehole ya mita 160 na gutiri ni 100% maram na ota mutugo aguri ni matigirio plot cia public utilities macihũthĩro ya mekwenda aguri ya mbere na rimwe ne mekugura na thogoro wa mwanya wa 200 peke yake. Menya wega ati thogoro no wa Phase 1 peke yake. Tusherere Nairobi Long Road Place Kijabe Street gorofa ya 3 kurigania na Norfolk Hotel Ruiru to Star House gorofa ya 4 kurigania na Ruiru Bus Park Airwave Village Block P kodo ne Jos Kamala na Muguda no title. iNooro FM Mugi ni Mutare. Sasa kama climate smart kwa hii shamba imetumika namna gani? Kuhakikisha kuwa tunachimba ama tunaweka sehemu ambayo tutaweka mbegu yetu, tunachimba. Sababu ya pili, tunataka wakulima wetu wapande mimea ambayo ni cover crops, inafunika ardhi au kuacha residues. Takataka zile una harvest, ukishavuna mazao yako, ile mabaki tunataka ibaki kwa shamba. Sasa hii climate smart inaingilia kati kwa sababu pia tumeleta kitu kipya cha kushauri wakulima wetu pia wapande miti. The secret behind that color mwanzo ni conservation agriculture. Number 2, lazima hii muti uwe umeifanyia pruning. We murimi na ni ukoretwo kigio ni blight ni oba downy mildew ni kio kimohu matharoini maku waru kana nyanya. Dawa njeru ya Metacozeb 72WP iri no hoti wa kuhurana na mirimu ino kaimana niguo kimera giaku kigacire. Aya ni twacokereria tuthii na mbere na mohoro ma iNooro miaraho na aikari a itura ria Gwama kaunti-ini ya Kirinyaga maraikara na haho ni undu wa ngari iria iramanyamaria. Ngari iyo iheroraga mahiu na hwaini iroragirie mburi 5 muciini umwe mwana ucio. Riboti iyo ni gukorwo ikirorwo na njira higwete na ni gukorwo igukinyira ica ritari kuraya. Tugithii kuria kaunti-ini ya Meru ni ati andu ethi kuma kaunti ya Meru aria marathomaga utaramu wa kurumbuya ugima wa mwiri wa muingi matura-ini matiganite ni mamukirite mathomo macio. Acio marahumbwo thumbi kana mahubitwo thumbi no amwe tu aria makoretwo makiamukira mubango ucio rungu rwa thirikari ya kaunti ya Meru. Thutha wa guthomithio uria marirumbuyagia ugima wa mwiri wa muingi mathukuru-ini meri matiganite,
Rĩu andũ aya ethĩ nĩ matũmĩtwo makarute wĩra. Akĩarĩria igongona-inĩ rĩa kũmahumba thũmbĩ, Gavana Kĩraitũ Mũrũngĩ nĩ arĩtie mahũthĩre ũũgĩ ũrĩa mararutirwo thukuru-inĩ kũmenyithia andũ ũrĩa mangĩgirĩrĩria mĩrimũ. We are going to have a very effective community health program for promotional and preventive health care for Meru County. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Eunice Kobia oigĩte atĩ mũtaratara ũyũ wa gũthomithia andũ ethĩ nĩ ũgũteithia mũno kuona atĩ wodi ciothe ciĩna andũ mathomithĩtio nĩgetha mahote gũthiĩ nyũmba kwa nyũmba magĩthomithia andũ. Everyone is at least represented by 8 youth. So we expect to see a lot of change. Arutwo aya nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria wĩra wao wa gũthiũrũrũka mĩciĩ-inĩ ya andũ orĩo. Ngĩribotera iNooro TV, njĩtagwo Njambi Wanjaũ. Wakishikilia vifaa vya kazi. Aya, tũgĩthiĩ na mbere, juici cia mboga na matunda nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩrahĩmbĩrio kũhonia na kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte. Wĩtĩkio ũyũ nĩ ũhotithĩtie andũ aingĩ kũhingũra nduka cia kwendia juici iria irahĩmbĩrio nĩ andũ aingĩ ta ũrĩa Kate Muthoni aratũmenyithia. Gwa kahinda karaya, juici iria ithondekagwo na njĩra ya gũthĩa matunda ikoretwo thoko-inĩ citũ, no ũndũ ũrĩa andũ aingĩ matoĩ nĩ atĩ thengia wa cama wacio, juici ici nĩ irĩ bata mũnene mĩĩrĩ-inĩ itũ tondũ nĩ ciongagĩrĩra indo ngũrani iria mwĩrĩ ũrabatara nĩguo kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ. Tũgĩcemania na mũthuri ũgwĩtwo Kĩmunyamuya kuma mwena wa Rongai ũrĩa ũthondekaga mĩthemba ĩtiganĩte ya juici iria o mũthemba nĩ ũrĩ bata wake akĩhũthĩra matunda na mboga itiganĩte. Irio nĩcio itũtũragia. To kuma rĩrĩa twagĩciarirwo rĩ na nginya hau tũkinyĩte nĩ kĩrĩa ũkoretwo ũkĩrĩa. Koguo irio nĩ ndawa. Ikĩrĩ njĩthĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa irĩ njĩthĩ wacio na irĩ mwena wa juice nĩrĩo ikĩrĩ ndawa mũno. Kĩmunya nĩ aratwĩra ũrĩa mĩthemba ĩtiganĩte ya juici ĩthondekagwo na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire harĩ gũthondeka juici ici. Na wa kũgucĩrĩria maitho makĩria nĩ macini ĩno ĩrĩa ĩtũmagĩrwo gũthondeka juici. Hihi wega wa juici ici mwĩrĩ-inĩ waku nĩ ũrĩkũ? Hĩndĩ ĩrĩa ũremenyeria kũnyuaga juici ici cia mboga kana real vegetables juice, mwĩrĩ waku nĩ ũrawĩkĩra hinya kinga ya kũnyitagwo nĩ mĩrimũ. Tuaga ũngĩmenyera kũrĩaga ũũ, kũnyuaga ũũ, nĩ ũgũkora ndagĩtarĩ waku ũrĩthiaga ũkũmũgeithia. Tũnyue ndawa, ona juice, the natural things, nĩ citũteithagia mũno na nĩ ndĩronire cirĩ na ũteithio mũnene mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Igũrũ rĩa gũthondeka juici ici, oho Kĩmunya nĩ ataragĩria agũri ake ũrĩa mangĩhota gwĩthondekera juici ici o ene. Ndekaga customer aitũ marĩ o mũciĩ. Tũmera thiĩ thoko, gũra gĩkĩ na gĩkĩ nĩngũkuonia ũrĩa gũthondeka juici o mũciĩ ũtarĩ na macini. Haha ũrĩtũrehagĩrwo riboti ũrĩa wahonire. Koguo rĩ, ithuĩ haha twĩtaga real juice. Nĩ tũthomithagia customer aitũ gwĩthondekera juice thĩinĩ wa mũciĩ matakũhũthĩra macini. Juice ĩtagwo ya kũgagatia mboga ciagagata kana na gĩthũngũ cia ferment nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ndawa. Oho arĩa mamenyerete kunyua juici ici nĩ marauga nĩ makenete nĩ maumĩrĩra macio na nĩ maragweta ũguni wacio. Nimekuwa customer hapa for almost a year now. Kusema ukweli juice inanisaidia sana, especially on my skin. Nimekuwa na acne kwa uso yangu but zinaenda zikiisha the more ninazidi kuikunywa hii juice. Samuel Getenga, mimi ni mkaaji wa Rongai. Napenda kuja real juice sababu ni matunda. Alafu msee ni msafi. Na kuna watu wengi wanakuja kwa hii biashara ni kwa sababu wao hupenda matunda yakiwa hali yalivyo, matunda ya kawaida. Yaani juice yake hajaongeza kemikali, hajaongeza sukari. Ni juice real. Kĩmunya nĩ aroria andũ memenyeria kunyua juici icio kuona atĩ nĩ irĩ kĩguni kĩnene harĩ mwĩrĩ. Ĩno na no unyue ngirathi ici igĩrĩ na no njagĩrĩru, no harĩa hatakiuma bata wa kũnyua irĩ kĩ. Koguo juice ndĩrĩ atĩ nĩ nyuire nyingĩ mũno rita rĩmwe no njega. No gĩthimi reke tuge ta gĩa cabbage tũtaragĩria mũndũ na njĩra ya kenyũ kau
Kũringana na ũrĩa twatarĩrio gũkũ Real Juice Cures nĩ atĩ ũhũthĩri wa juici cia matunda na cia mboga nĩ ũteithagia kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia thibitarĩ. Ngĩribotera iNooro TV kuma kaunti ya Kajiado, ngetwo Kate Muthoni. Aya, thank you Kate Muthoni nĩ riboti ĩyo ĩgiĩ juice. Na tũcoke makinya maigana na thutha harĩ riboti tukurehire ya kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria aikari a itũra rĩa Guoma kaunti-inĩ ya Kirinyaga maraikara na haho nĩ ũndũ wa ngari ĩrĩa ĩramanyamaria. Ngari ĩyo ĩroragira kana ĩroraga mahiũ na hwaĩ-inĩ ĩroragire mbũri 5 mũciĩ-inĩ ũmwe mwena ũcio. O nduma yaingĩra noguo kĩmako kĩa aikari a Guoma kĩrongerereka. Kĩmako kĩao kĩroimana na ngari ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyamaria mahiũ mao. Rĩu aikari nĩ makaire thirikari ĩmateithĩrĩrie harĩ kũhĩtana na ngari ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hathara nene, kuona nĩ manyamarĩtie gwa kahinda karaya. Na mathĩna arĩa twĩnamo gũkũ nĩ ngari, tondũ ngari ĩyo nĩ ĩtũthũkangĩria indo nyingĩ mũno. Nĩ rĩte mbũri karumandĩ, ĩkarĩa mũkore, ĩkarĩa va mũrĩo keki, nĩ rĩte na gũkũ rĩu nĩ arĩa ng'ondu 5. Ngari ĩyo ĩtũmĩte mĩhang'o ya mũthenya na ũtukũ ĩnyihanyihe, aikari magĩtigĩra kũhobanĩrio nĩ ngari ĩyo. Kĩbanga gĩkĩ tũkũbĩtaga nakĩo tukũrĩa njigure ciana ikiuga ciana ikumĩte kesa. Koguo niĩ kanjokire mũciĩ na ndiĩte gũtuĩrwo na ndĩraigua guoya. Ngari ĩyo nĩ ĩrĩga kũraga mbũri kĩanda kiumia kĩhĩtũku, no thutha wa aikari gũkaĩra rũhonge rwa kũgitĩra nyamũ rwa Kirinyaga, makaya mao matiathikĩrĩirio. Sasa mwafu ambayo tuko nayo kwa KWS Kirinyaga hawajambiki na hiyo kazi. Haina mafuta na ilianibika. So tukashindwa kama ni mtu amekuliwa tutafanya nini? Mwihoko wao ni ati rita rĩrĩ nĩ mekũiguĩrwo tha na ngari ĩyo ĩnyitwo. Ngĩribotera iNooro TV, ngetwo Nyambura wa Gĩthua. Tũgĩthiĩ na mbere meharĩria no marathiĩ na mbere mwena wa Kogelo kaunti-inĩ ya Siaya mbere ya icera rĩa ũrĩa ũrarĩ president wa America Barack Obama gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩhang'o ya meharĩria ma mũthia nĩyo ĩnyitĩte thing'a macukuru-inĩ, iharo-inĩ cia mũingĩ ona gwacowe mama Sarah Obama. Mwandĩki witũ wa mohoro Maina Wairegi mwena ũcio no ũcio standby arĩ mwena wa Kogelo kũrĩa tũranyitana nake ĩmwe kwa ĩmwe. Maina, angĩkorwo no atũigua hihi no ũtwĩre meharĩria maya makinyĩte ha? Thengio mũno Macharia wa Gacuru wĩ hau studio kaunti-inĩ ya Nairobi, na ningĩ kũrĩ mwĩroreri wa iNooro TV o harĩa arakinyitanĩra na ithuĩ kwa ihinda rĩrĩ. Ũyũ nĩ ũmemerekia wa njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Kogelo kaunti-inĩ ya Siaya, na nyambe therie ũndũ ũmwe hau atĩ itũra rĩrĩ rĩa Kogelo kũrĩa rĩngĩ makoragwo magĩciria atĩ itũra rĩrĩ rĩ kaunti-inĩ ya Kisumu, no ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ itũra rĩrĩ rĩ kaunti-inĩ ya Siaya, na gũkũ nĩkuo maũndũ mothe meharĩria ma kwamũkĩra ũrĩa warĩ president wa 44 wa bũrũri wa America Barack Obama. Meharĩria macio no makoretwo magĩthiĩ na mbere, na gũkũ tũrĩ nĩ kĩharo-inĩ kĩrĩa kĩoĩkaine ta Sauti Kuu. Gĩkĩ nĩ kĩharo kĩrĩa kĩraterebwo nĩ mwarĩ wa nyina na Obama ũĩkaine ta Auma Obama. Nĩwe wĩna foundation yũĩkaine ta Sauti Kuu, na ĩno nĩ foundation ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtungatĩra mbeũ njĩthĩ itũra-inĩ rĩrĩ na mĩena ĩno ya Nyanza, gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa mena taranda citiganĩte nĩ makorwo magĩkinyia, nĩ ta cukuru ya polytechnic ũguo, no makĩria ĩgũkorwo ĩkĩrongoreria ũhoro wa taranda, mũndũ wothe wĩna kĩheo gĩa ũcori, kĩheo kĩa ũini, ũhoro wa mĩthako na mũndũ mothe megiĩ nginya mĩthako ya ngerekano. Koguo gĩkĩ nĩ kĩmwe gĩa kĩharo kĩrĩa kana gũkũ nĩ kũmwe gwa kũndũ kũrĩa Barack Obama agakorwo agĩcera mũthenya wa rũciũ kwanjĩrĩria kĩndũ thaa 3 cia rũcinĩ auma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nairobi agerera kĩharo kĩa ndege gĩa Kisumu. Haha nĩho agakorwo agĩkinya nĩgetha akorwo agĩtabania mĩhang'o ĩyo, na ningĩ kuma ningĩ nĩ agakorwo agĩtanywo gũkorwo agĩthiĩ mũciĩ kwao kũrĩa nĩ kwa mama Sarah Obama, na nĩtũgũkorwo tũgĩcera mwena ũcio twakorwo tũgĩkora meharĩria mathiĩte na mbere. Ningĩ na kũu ũguo kwĩna mbica cia mĩthemba yothe cihumbĩte riri itũra rĩu kana ona mũciĩ kwa mama Sarah Obama, tondũ waririkana ningĩ mbica imwe cia Obama kuma rĩrĩa anjirie gũkorwo agĩcera gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 1987 1987 rĩrĩa ningĩ Barack Obama akorirwo agĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ na icera rĩake rĩgũkorwo rĩkĩrongorerio na njĩra ya mwanya nginya nĩ ũndũ wa ũhoro wĩgiĩ mohoro, na kuma mũthenya ũcio nĩ akorirwo agĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ maita mangĩ matiganĩte, na rĩrĩ nĩ icera rĩake rĩa gatano gũkorwo agĩcera bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya kũrĩa baba wao aumĩte itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kogelo. Ũndũ ũngĩ wa mwanya wa kũririkania atĩ mwaka-inĩ wa 2006 rĩrĩa Obama arĩ senator
wa gicigo kia Illinois kuria bururi-ini wa Amerika. Ningi ni okite guku na icera riake ningi ikuregia kumurikwo na njira ya mwanya. Ningi kuri mwaka wa 2015 president uyu wa tene wa Amerika riria ari president ningi ni akorirwo agicera guku na urangiri wa mwanya makiri tondu rikanete president wa bururi wa Amerika niwe akoragwo akirikana niwe mundu uria wi hinya muingi makiria thi ngima na mundu uria ningi ukoragwo na urangiri wa mwanya makiri. Koguo kwa ihinda riri kira kirathi na mbere ni mehariria tondu president ucio wa tene wa Amerika Barack Obama atanyitwo gukorwo agikinya guku bururi-ini hwaini wa umuthi kuria atanyitwo gukorwo agicemania na president Uhuru Kenyatta na ningi mutongoria wa kama kia ODM Raila Odinga ku kaunti-ini ya Nairobi. Thutha ucio ningi ne gukorwo agikoma ku kaunti-ini ya Nairobi na muthenya wa rucio kindu thaa 3 cia rucini niguo gakorwo agikinya mwena uyu. Nitwakorwo tukiaraniria na aikari amwe a itura ri magitarire gikeno kiao gia gukorwo ati Obama ni gukorwo agicoka mucii mugaru na mwaka wa 2015 riria acirete president na gukinyagia hindi iyo matiakorwo na kanya kega ga gukorwo magicemania nake. Na koguo macharia wa gacuru mau ni meharirie marathi na mbere na ningi tugukorwo tugithi na mbere kurehe mohoro maya mohoro-ini maitu ma hau thutha-ini gutigirira mweroreri na muthikiria wa iNooro TV ni akinyire na maundu mothe maria megukorwo makihanika mwena uyu. Aya, thengio muno Maina Hoiregine Maina Hoiregere kuria mwena wa Siaya gatumenyithia ati mehari no marathi na mbere na guku Nairobi nakuo mehari no marathi na mbere. President ucio wa 44 wa bururi wa Amerika akirikana ni akinyete guku bururi-ini na wona akinya gukorwo akierekera kuria thingira-ini Hoirege kuria gukorwo agicemania na President Uhuru Kenyatta mbere ya gukorwo akierekera kuria mwena wa Siaya. Na thutha wa riboti iyo kana ahoro cio wa Maina Hoirege twambe tuikirie hanino ni tugucokereria na riboti ingi makiria ndugathie kuraya. Eno ni iNooro miaraho. Umuthi ukoga urenda guturugira mashed potatoes. No he mundu anjiririe atiriri andu aingi agikuyu kana ithuĩ atumia ni tukoragwo na thaa nini cia kuria mucene riu tugaga ugakumĩkũmba maĩ ugakorwo waria story. Twaru tuharĩrie wega oguo chef akugĩte toria mauga ati twĩkĩraga waru nginya cai. Airway Properties Limited niturakumenyithia kuhingurwo project njeru na niyo Airway Village Block B Phase 1 na negated community. Aguri ya mbere igana rimwe nimekugura na thogora wa mwanya wa 200 peke yake. Airway Village Block B kodo ni Jos Kamala naguo mugunda no title. Nona andu aya moga guthakira hau nja ya thoko andu aya acaka riu tatiga uguo ni hauma kungethi ni no nginya ngethi andu acio no makaga mundu ungiaga gwikira nyanya ri mukimo ucio waku na muthenya uyu ungiri ugukorwo uri umwe urio fresh kide dole wa kide joki no athira. Yes, sipo tajira atiriri. Nike sibora gitikia toilet kia mundu muri ungi wa iria. Ndireka no utwithanagia macira ma mucii. Hihi no wende kwirorera turugano twa mathekania tuthondeketwo na njira ya mwanya. Ngoretwo ngirota utuku. Tondu wagiru ndukorota muthenya. Muthuri wakwa yani andu meho afani. Yani andu meho yani akigu. Iko kuruba muthuri guo. Tuga no wende ta family yaku muno tene mitindagirira. No ngimwona wihorerithetie hau. View sasa ina animation njega na fani muno iretwo Mwalimu Stano. No wirorere Mwalimu Stano thimu-ini yaku ya guoko guku kwa View sasa. Niguo gena application ya View sasa tuma kiugo View sasa kuri namba 40984.
mabũrũri marĩa makinyũkĩtie makinya mothii wa na mbere thĩinĩ wa thĩ nĩ mekĩrĩire barabara, iwanja cia ndege, manyũmba ona wenji wa ndemu cia maĩ, no ũmenyo wa kũhũthĩra macini iria ihũthĩkaga mawĩra-inĩ macio naguo ũgakĩgĩa igweta inene mũno makĩria. Nĩkĩo ithuĩ Kenya Earth Movers and Highways Training College tũkinyũkĩtie ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ we ũngĩenda kũnyita itemi wĩra-inĩ wa mĩako ũkĩhũthĩra matinga nĩ wagĩa na mweke mũkinyanĩru wa kwĩruta wĩra ũcio. Graders, shovels, bulldozers, backhoe tractors, rollers na forklifts no mamwe ma matinga marĩa tũrutaga arutwo aitũ a anake ona airĩtu. Twĩna arutani akinyanĩru na cukuru witũ nĩ ũhĩtũkĩtio nĩ NTSA o hamwe na kũhĩtũkio ikĩro nĩ anyiti itemi angĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Ũkũbatara o gũka na gĩbandĩ gĩaku, driving license kana interim driving license na certificate ya gĩthomo ĩrĩa wĩnayo. Tũcerere Thĩka barabara-inĩ nene ya gũthiĩ Garissa ũmũthĩ kana ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0708 308 780 kana 0711 899 829. Kenya Earth Movers and Highways Training College, moving you forward. Haya, nitwacokereria tuthii na mbere na mohoro ma iNooro miaraho na mbere ya cikiiri hanini tukumenyithitio horo wa icera ria president wa 44 wa bũrũri wa Amerika Barack Obama uria ni wakinya guku bũrũri-inĩ kana uria wakorwo akinya guku bũrũri-inĩ na riu erekeire kuria thingira-inĩ wa iregi mbica icio kana mbica iria ukorwo ukiona ni cia thabari yake akierekera kuma kuria kiharu-inĩ kia ndege kia Jomo Kenyatta erekeire thingira-inĩ wa iregi kuria ukorwo gicemania na president Uhuru Kenyatta. Mbica icio ni cia kuma haria barabara-inĩ ya Uhuru Highway hindi ya president ucio wa tene wa bũrũri wa Amerika Barack Obama kwerekagira kuria thingira-inĩ wa iregi. Icio ni mbica cia kuma haria barabara-inĩ ya Uhuru Highway akierekera kuria thingira-inĩ wa iregi kwa tanyitwo korwo gicemania na president Uhuru Kenyatta undu umwe na gukorwo akiaraniria nake maundu meri mataturirikane nirio rita ria keri mbere biu ukorwo agikinya gitaro-inĩ kia Afrika thutha wa kwehera utongori-inĩ wa bũrũri wa Amerika na aukorwo akierekera kuria thingira-inĩ wa iregi na ni twakimenyithio ati ni akorwo akiingira thingira-inĩ wa iregi agereire haria barabara-inĩ kana thutha wa kuhituka barabara-inĩ ya Uhuru Highway. Na president uyu wa tene wa Amerika ningi ni aratanya gukorwo agithii kuria mwena wa Siaya gukorwo akiariria micemanio ya muingi kumeharĩria no maragithie na mbere ta uria Maina wa iregi gutumenyithĩtie kuria mwena wa Siaya kiharo-inĩ kiũĩkaine ta kana kiharo-inĩ kia kuria mwena wa Siaya kuu ni kwa gukorwo akiariria muingi nigetha kana hihi akiri rita riake ria mbere guku bũrũri-inĩ thutha wa kwehera utongori-inĩ wa bũrũri wa Amerika. No ririkane mwaka-inĩ wa 2015 ari guku bũrũri-inĩ kuria meharĩria makinyitĩte thinga kana kuria akiarĩirie muingi kuria ariirie mbeũ njithi ũndũ ũmwe na gũcemania na president Uhuru Kenyatta na uguo noguo ikorwo gika aria maragĩtanywo kuria mwena wa Siaya hindi ya president ucio wa tene wa Amerika Barack Obama ukorwo agithii ni mutongoria wa NASA Raila Odinga undu umwe na atongoria matiganite kuma guku bũrũri-inĩ atongoria a thirikari nene undu umwe na atongoria a thirikari cia kaunti nio maragĩkorwo magĩtanywo kuria mwena wa Siaya hindi ria Barack Obama agukorwo agithii hamwe na mangĩ na gukorwo agithii kuria mwena wa Kogelo kuu nikuo muciĩ kwao na Maina wa iregi nayo korwo agĩtũmenyithia atĩ nĩ magokorwo magĩthii kuo nĩgetha tũkĩmenye na kuo meharĩria maragĩthii na mbere atĩa kuria cũcũ wao kĩũĩkaine ta Sarah Obama aikaraga. Na icio nĩcio ngari iria ciagĩkorwo ikĩrehe president ucio wa tene wa Amerika Barack Obama arĩ rita rĩake rĩa mbere biũ gũkorwo agĩũka gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa gũkĩehera ũtongoria-inĩ wa bũrũri ucio wa Amerika na nĩ rita rĩake rĩa mbere biũ gũikara gũkũ gĩikaro-inĩ kĩa Afrika. Na wona auma gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya Barack Obama atanyĩtwo kwerekera kuria bũrũri-inĩ wa Afrika ya mũhuro na kuo agĩgĩtanya gũgĩka icera rĩake rĩa mbere thutha wa gũkĩehera ũtongoria-inĩ. Barack Obama uririkane niwe warĩ mũtongoria wa 44 wa bũrũri wa Amerika na akĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ni agĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ agĩgĩtanya gũkorwo agĩkinya kuria thingira-inĩ wa iregi gukorwo akiaraniria na president Uhuru Kenyatta uria gũkĩmũnyita ũgeni na tũgakĩmenyithio atĩ nĩ agĩkinyĩte kuria thingira-inĩ wa iregi. Mbica icio nĩ cia hau kabere barabara-inĩ ya Uhuru Highway ũndũ ũmwe
kuria agikorwo akihitukira barabara-ini ya Mombasa Road, barabara-ini ya Uhuru Highway, akierekeire kuria thingiraini wa Iregi hari icera riake ria mbere biũ thutha wake gũgĩkorwo akiehera ũtongoria-inĩ wa bũrũri wa Amerika. Icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe barabara-inĩ ya Uhuru Highway. Hau niho Barack Obama akihitukira ndagĩka nini hĩtũku erekeire kuria thingiraini wa Iregi, na thutha wa gũkĩaranĩria na President Uhuru Kenyatta nĩ gũkorwo agĩthiĩ kuria mwena wa Siaya nĩkuo gũkorwo akĩarĩria mũingĩ. Ũndũ ũmwe na gũcera kuria kwao mwena wa Kũgelo arĩ rita rĩa mbere rikane mwaka-inĩ wa 2015 rĩrĩa arĩ gũkũ bũrũri-inĩ ndonire mweke wa gũkorwo agĩcera kũu. Arĩ gũkũ Nairobi kũrĩa agĩkĩaranĩirie na hamwe na angĩ ikundi cia mbeũ njĩthĩ, ũndũ ũmwe na ikundi itiganĩte. Maabitha a borithi magacĩrithĩtie ũgitĩri gũkũ Nairobi kũringana na mũnene wa borithi gũkũ Nairobi Joseph Ole Tito, akiuga atĩ andũ matigũkorwo makĩgirĩrĩrio gũkorwo magĩthianga kana gũkorwo makĩtwarithia mĩhang'o yao na mbere, no ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio. Kũrĩa mwena wa Nyanza nakuo mũnene wa borithi oĩkaine ta Leonard Katana nake akiuga atĩ nĩ magacĩrithĩtie ũgitĩri iharo-inĩ cia mũingĩ, ũndũ ũmwe na kũrĩa Barack Obama agũgĩkorwo agĩgĩcera na kũu Maina wa Iregi nĩ agĩkorwo agĩtũmenyithia meharĩria ma mũthia no maragĩthiĩ na mbere mwena ũcio wa Siaya, kaunti-inĩ ya Siaya, kũrĩa agũkorwo akĩarĩria mũingĩ. Na koguo icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma harĩa barabara-inĩ ya Uhuru Highway harĩa Obama agĩkorwo ahĩtũka ndagĩka nini hĩtũku agĩgĩthiĩ kũrĩa thingiraini wa Iregi kũrĩa gũcemania na President Uhuru Kenyatta. Na hamwe na maũndũ marĩa President ũyũ wa tene wa Amerika gũkorwo agĩka wona agĩkinya gũkũ, kũragĩtanywo gũkorwo kĩhingũrwo cukuru ũĩkaine ta Obama University kũrĩa mwena wa taũni ya Siaya. Nĩ mamwe ma maũndũ marĩa magũkorwo makĩhanĩka icera-inĩ rĩake rita rĩrĩ, ũndũ ũmwe na kwarĩria mũingĩ kĩharo-inĩ kĩmwe mwena ũcio wa Siaya na gũgĩcera kũrĩa kwao na andũ ao marĩa magĩkoretwo makĩrĩ na nyũmba cia mohoro makiuga atĩ nĩ makĩharĩirie na njĩra nene gũkĩamũkĩra mwana wao. Ririkane President Barack Obama akiumĩte gũkũ bũrũri-inĩ kana arĩ na mĩri gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ aragĩcokereria kana agĩcokereirie gũkũ bũrũri-inĩ thutha wake gũkĩehera ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũrĩa wa Amerika agĩgĩtigĩra mũndũ ũkĩũĩkaine ta Donald Trump. Arĩ rita rĩake rĩa mbere biũ gũkorwo agĩcera gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika thutha wake gũkĩehera ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũcio. Na koguo no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩrũmana na ũhoro ũcio nĩgetha tũgĩtigĩrĩra gũtirĩ na ũndũ wa kũhĩtũka we wĩ mwĩroreri wa ceceni ya iNooro TV igũrũ rĩgiĩ icera rĩrĩ rĩa Barack Obama gũkũ bũrũri-inĩ. Na ũririkane ti rita rĩake rĩa mbere gũcera gũkũ bũrũri-inĩ, harĩ gũkũ mwaka-inĩ wa 2006, arĩ gũkũ mwaka-inĩ wa 2015, na no mamwe ma maita marĩa gĩcerete gũkũ, no rĩrĩ nĩrĩo rĩa mbere biũ gũgĩkorwo gĩcera gũkũ thutha wake gũkĩehera ũtongoria-inĩ. Na tũkĩrĩ kũndũ gũtiganĩte kũrĩa barabara-inĩ ya Mombasa Road, barabara-inĩ ya Uhuru Highway, ũndũ ũmwe na thingiraini wa Iregi, nĩgetha gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ twagĩkũmenyithia ũrĩa maũndũ magĩikaire. Na icio nĩ ĩmwe kwa ĩmwe barabara-inĩ ya cia gũkũ Nairobi, na nĩtũgũkorwo tũgĩkũmenyithia kana nĩtũgũkorwo tũgĩkuonia mbica cia kuma kũrĩa Mombasa Road kũrĩa agĩkorwo akĩhĩtũkio, na ũgitĩri nĩ ũkĩgacĩrithĩtio na njĩra nene. Ĩyo nĩ barabara ya Mombasa Road, ũguo nĩguo maũndũ maikaire ndagĩka nini thutha wake kũhĩtũka. Mbica icio cigĩkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa barabara-inĩ ya Mombasa Road, akumĩte kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta. No ririkane kĩharo-inĩ kĩu kĩa Jomo Kenyatta kũrĩ ona mũtongoria ũngĩ wa kĩmabũrũri ũĩkaine ta Kizza Besigye, nĩwe mũtongoria wa mũng'ethanĩro kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda, arĩ na gĩikaro kĩa nandĩki a mohoro mathaa-inĩ ma thaa 8:30. No kahinda-inĩ gaka nĩ Barack Obama agĩkorwo akĩhĩtũka kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta erekeire barabara-inĩ ĩyo ya Mombasa Road. Mbica icio cigĩgũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe, na toguo ũrakĩona maabitha a borithi maikarĩte standby kana maikarĩte cemba gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ wagĩcithio na njĩra nene. Mũnene wa borithi gũkũ Nairobi oĩkaine ta Joseph Ole Tito agĩkiuga nĩ magacĩrithĩtie ũgitĩri na njĩra nene kũrĩa mwena wa Siaya kana kaunti-inĩ ya Siaya. Mũtongoria kana mũnene wa borithi mwena ũcio wa Nyanza kana gĩtarũ-inĩ kĩu kĩa Nyanza Leonard Katana, nake agĩkiuga atĩ nĩ makĩgacĩrithĩtie ũgitĩri icigo-inĩ ciothe kana cikaro-inĩ ciothe cia mũingĩ gwĩtigĩrĩra atĩ gũtikĩrĩ na ũndũ wa kĩhau. Kana koguo icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe cia Mombasa Road. Nĩ tũkuonetie mbica cia harĩa Uhuru Highway, nĩho nako agĩkorwo akĩhĩtũka kana nĩho ahĩtũka ndagĩka nini hĩtũku erekeire kũrĩa thingiraini wa Iregi kũrĩa gĩtanyĩtwo gũcemania na President Uhuru Kenyatta. Na wona agĩkiuma kũu gũgĩkorwo agĩthiĩ nginyagia kana gũkorwo akĩerekera kũrĩa mwena wa Siaya, kũrĩ na gĩikaro kĩa mũingĩ kĩharĩirio mwena ũcio
kiharo-ini kimwe nigetha gwitigirira ati ni akiariria muingi ucio na muingi wa mwena ucio ukorwo gicemania kuria kiharo-ini kiukaine ta sauti kuu nikuo ukihariirio gikaro kiria Barack Obama ukorwo akiariria muingi. Mbica icio ni cia hau kabere barabara-ini ya Uhuru Highway guku Nyairobi nikuo kuhitukite akierekeire kuria thingira-ini wa Iregi na ni agikinyite kuria thingira-ini wa Iregi. President Uhuru Kenyatta no ukorwo kimwamukira undu mwe na atongoria angi magitiganite nigetha gwitigirira ati ni makiamukira mutongoria ucio wa tene wa bururi wa Amerika kana president ucio wa 44 wa bururi wa Amerika uria ukiri guku bururi-ini ari rita riake ria mbere biu gwikinya guku bururi-ini kana gitaro-ini kia Afrika thutha wake kwehera utongoria-ini wa bururi wa Amerika na kuria muciĩ wake kwa mama Sarah Obama mwena wa Kogelo. Kuri na mbica nyingi muno icuritio cia gukiririkana muturire wa Barack Obama, mbica ciake atanagithurwo, mbica ciake agithurwo, undu umwe na mbica cia muthuri uikaine ta Hussein Obama Senior, uyu niwe ithe, cicuritio muciĩ kwao na mbica icio ni ndakihoka Maina wa Iregi na ukorwo gituhariria riboti njega nigetha ukione uria meharirie kana uria hugikaire kumwena ucio muciĩ-ini gwake mama Sarah Obama na ni aragitanywo gwikinya kuu mwaka wa 2015 riria ari guku bururi-ini ndari na mweke wa gwikinya kuu. Mbica icio ni cia hau kabere barabara-ini ya Uhuru Highway akierekera kuria thingira-ini wa Iregi kuria agikinyite kahinda-ini gaka rita riake ria mbere gwicera guku bururi-ini thutha wa gukiehera uhoro-ini wigie utongoria-ini wa bururi wa Amerika na hamwe na maundu maria thirikari ya kaunti ya Siaya rauga magukorwo makihanika kuringana na gavana wa kaunti iyo Colonel Rasanga ni ati ne gukorwo akiruguria waki wa university wikaine ta Obama University iri ragitanywo gwakwo kuria mwena wa Siaya town kana town-ini ya Siaya. Ucio no horo kihanitwo ni gavana wa kuria kaunti-ini ya Siaya wikaine ta Colonel Rasanga akiuga ucio no mwa maundu maria magikirire kana mwa maundu maria magukorwo makihanika hindi ya icera riu ria Barack Obama. Ugidai kumenyithia ukorwo kihanika ne ukorwo kiarira muingi kiharo-ini kiukaine ta sauti kuu ni mwena wa Siaya netwe kumenyithitio kana Maina wa Iregi ni agutumenyithitio horo wigie mehariria maria maragithie na mbere kiharo-ini kiu kia sauti kuu kuri na mehariria maragithie na mbere na kuu ni kuo gikorwo kiariria muingi muthenya wa ruciu. Kana mwaka wa 2015 ni ari na mihango ya koreria mbeu njithi guku Nyairobi ona gutwika ndagithiete kuria mwena wa Siaya kana ndagithire kuria mwena wa Siaya na mbica icio urona hau ni cia kuma kuria Mombasa Road kana barabara-ini nene ya Mombasa. Hau niho agikorwo akihituka ndagika nini hituku na kierekeire kuria mwena wa thingira wa Iregi kana akierekeire thingira wa Iregi kuria agikorwo kana kuria agikinyite kahinda-ini gaka gitanywo gukiarania na President Uhuru Kenyatta mbere ya gukierekera mwena wa Siaya kuria kariria gikaro kia muingi kiharo-ini kiukaine ta sauti kuu kaunti-ini ya Siaya kuria mehariria marathie na mbere na tukiri na riboti njega kana nitukuhariria riboti nginyaniru ona cia handa thai mundu mwe na thai thatu. Maina wa Iregi ambite hema kuria kaunti-ini ya Siaya guku Nairobi na kuandikitwa mohoro mambite hema kundu gutiganite gwetigirira ati gutiri undu wa kuhituka wa mwirori wa sesheni ya iNooro TV. No twabe tutigane no cio twabe tuthii na mbere na andu aingi makiuma nyumba nigetha guthie mihango-ini yao muthenya ni matigagirira ati ni merona gicicio-ini nigetha kuona ati ni makinyanire kurugama mbere ya muingi. Haha niho aingi meragwo we smart muno no kuri muthuri umwe guku muciĩ-ini wa Nyairobi uyu ati we niwe mundu uria smart muno na atigagirira ati akiuma nyumba gwake ni erona gicicio-ini na atigirira ati we niwe mundu uria smart muno. Augaga ati we niwe mundu uria mutheru muno kana niwe mundu uria smart muno. Ken wa kuraya na cimanĩtie nake guku Nyairobi na akaranirie nake gutuharĩria riboti-ini ino ya mwanya. We mugeni kana we muikari wa Nairobi ungiingira tauni-ini ino he maundu maingi ungiona magikenia na maguciriria maitho me manyumba barabara ona ningi andu o ene. O muthenya Nairobi ndiagaga undu wa kugegania tondu ni irima ritaiyuraga. Hari mamilioni maingi ma Kenya aria maikaraga kana maceraga Nairobi o muthenya he undu utumaga James Maina Mwangi agie na ngurani. Maina ica ikuhi ni agite na ngumo nene muno ikiumana na mwihumbire wake wa o muthenya uria ni kuringithania rangi wa kiria giothe ehumba o muthenya. Hari miaka iganona riu Maina kana chairman toria oikaine akoretwo akihumba
ũndũ ũrĩa ũtũmĩte agĩe ngumo na nĩkĩo oro na ithuĩ tũmũcarĩtie tũmũmenye wega. Ndokire Nairobi ndĩ mwanake mũnini mũno na mĩaka 12. Ũguo ngĩũka Nairobi ndirĩ kwa mũndũ witũ ndokaga kũhacũ tondũ baba arĩ mũrũi wa mbara na arĩ mau na marĩkia mbara gũtirĩ kĩndũ maheirwo nĩ thirikari gĩa kũhota kũmatuga nĩguo mahote kũrũgamia mĩciĩ yao. Ũguo thĩna ũcio noguo mathire naguo na mbere, na nĩkĩo ona ciana ciao ciaremirwo nginya nĩ gũthoma tondũ matiarĩ nginya kĩndũ mangĩahotire kũmathomithia nakĩo. Na nĩkĩo gĩatũmire nginya standard 6 ngĩona thĩna ũrĩa wĩ gwitũ, ngĩona nĩ wega ndeke arĩa me thutha wakwa no mathomithio hanini mahote kũhota gũthoma na kwandĩka, na niĩ ngĩciria njũke Nairobi nyambĩrĩrie kũhacũ ta andũ arĩa angĩ. Ndakinya Nairobi ndambĩrĩirie kũhacũ, ũguo ndiarĩ nginya ha gũkoma, ndiarĩ nginya ha kũrĩa. Ũguo nĩ ndambindagwo ngathiĩ akorwo nĩ iyothĩki nĩ ngari nene iyothĩki ngamathambĩria indo ngeka maũndũ marĩa mangĩ nĩguo makahe irio cia nda. Gwakinya nĩ gwa gũkoma ndakoma manyũmba-inĩ marĩa matarĩ marĩku kana ioski-inĩ. Ũguo ndakoragwo na cati ĩmwe, na tondũ ndiendaga andũ mamenye thĩna wakwa, ndarokaga kĩroko rũĩ ngathiĩ ngamĩhũra ngamĩcokia rĩngĩ akorwo nĩ ngũthiaga handũ ĩna maĩ ĩgathiĩ ĩkĩũmagĩra mwĩrĩ. Nĩ ndahoyaga mũndũ nguo akorwo ndĩ handũ ndĩrenda gũthiĩ gũcera kana kũũria kawĩra, mũndũ rĩngĩ akanyima nguo akanjarĩria ũru kana akanũma. Ũguo ndiarakaraga, no nĩ ndahoyaga Ngai ngamwĩra, rĩmwe akahe rũmbĩta agakorwo na andũ arĩa angĩ nĩguo ngakorwo ndĩ wa kũheana nguo na ngorwo ndĩ wa gũteithia andũ arĩa matarĩ ahota, tondũ ndaiguaga ruo mũno nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio kũnuma. Ngĩmenyaga thĩna ti mũndũ wendaga, nĩ gũka. Gũtuĩkania na Maina barabara-inĩ cia Nairobi ti ũndũ mũhũthũ, gũkũ andũ aingĩ makĩmũrũgamia makĩenda mamũgeithie ona ningĩ mahũrwo mbica nake. Hihi James Maina no na nĩkĩ gĩatũmire ende kwĩhumbaga ũũ? Ndekire ũguo nĩ tondũ wa gũkorwo hihi thĩna no warĩ mũnene mũno, ngĩra Ngai ahe thũmbĩ ĩtarĩ na andũ arĩa angĩ. Ũguo ĩkoragwo kĩrorerwa gĩa kũmũgocithia nĩguo andũ mamenyaga nĩ kũrĩ Ngai na ũrĩa meciragia, na nĩguo Ngai ambĩrĩirie kũnyonia gwĩkĩra nguo cia marangi marĩa matekĩragwo nĩ andũ arĩa angĩ, makorwo nĩ marangi ma green, marangi ma blue, marangi ma yellow. Na ũndũ ũcio ũgĩthiĩ ũgĩkũraga thĩinĩ wakwa nginya ũgĩkinya harĩa rĩu ũmũthĩ nginyĩte. Mũthenya ũmũthĩ njĩkĩrĩte papũ, akorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo karamu nĩ ka papũ, akorwo nĩ thimũ kaba yayo nĩ ya papũ, akorwo nĩ gĩtambaya nĩ kĩa papũ, akorwo nĩ maitho marĩa njĩkĩrĩte nĩ ma papũ, akorwo nĩ ngobia nĩ ya papũ, nduti nĩ ya papũ, shati nĩ ya papũ, kĩndũ gĩgwĩtwo thogithi nĩ cia papũ, kĩndũ gĩgwĩtwo kĩratũ nĩ kĩa papũ, kĩndũ gĩgwĩtwo mũcibi no wa papũ, ona ta ĩrĩa njĩkĩrĩte no ya papũ, ona vest ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wakwa no ya papũ. Kumana na ũthuthuria witũ kwĩhumba ũũ nĩ ngarama, na rĩu reke twĩke mathabu ma naihenya. Thuti nĩ 35,000, shati 2,000, vest ciringi 1,000, thaa ciringi 5,000, macicio 5,000, tai ciringi 2,000, ngobia ciringi 5,000, thimũ 30,000, bete ciringi 5,000, ciothe igĩtaranĩrio igakinyia ciringi 100,000. Kũringana na Maina, rĩu ena thuti makĩria ma 160, iratũ makĩria 200, thogithi 300 na tai o taguo, ngobia 200 na macicio mũigana o ta ũcio. Nĩ ta kuga ndagĩte ũtonga wa nguo wa mamirioni ma mbeca. Hihi Maina arutaga mbeca ta iciko cia kũmũhotithia gũikara mũtũrĩre ta ũyũ? Ya matatũ nĩ niĩ founder wa sacco thĩinĩ wa Kenya, na ngacoka ngakorwo ndĩ patroni wa sacco ĩtagwo Ũmoina. Ũgĩ ũcio ngoretwo ndĩ naguo wa kũhota gũthondeka project iria gũtarĩ thĩinĩ wa thĩ na igatuĩka kĩndũ gĩa gũtuĩka gĩa kũguna anake na maũndũ marĩa mangĩ. Noguo ũgĩ ũrĩa ngoragwo ngĩtũmĩra nĩguo ngahota gũkorwo ngĩhumba makĩria andũ arĩa angĩ. Ũngĩtaranĩria nguo iria we wĩhumbaga, hihi no ciage kũigana ona mũkanda ũmwe, na hihi wĩkore wĩnyitĩte rũthĩa. Nĩ tondũ wa mathabu maya ma mwĩhumbĩre na mũikarĩre wa James Maina. No ririkana ona mĩtĩ ya mũtitũ ndĩigananaga, ona cio ciara cia njara ĩmwe itigananaga. Ũhoti wa kũringithania nguo mũthenya ũmwe, mweri na ningĩ matukũ o nginya mĩaka nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩ mũritũ harĩ andũ amwe,
no hari James Maina wa Mwangi ucio ni undu uria ekite miaka mingi undu ucio ukautuma amenyeke akagia ngumo na ningi akagia ngoga. Ngiribotera iNooro TV yetagwo Ken wa Kuraya. Aya, ciringi milioni 10 cio nguo ciake na ekiraga kwĩ ciringi ngiri 100 muthenya. No mundu ria smart muno thiini wa Africa. Ngatho muno Ken wa Kuraya ni undu wa riboti ya hamwanya ya mundu ria smart muno thiini wa Africa. Rucio ngoka na thuti ya redi, muthenya ucio njuke na ya yellow, na muthenya ucio njuke na ya green, nigetha nyone kana ngutuika mundu ria smart muno thiini wa Africa. Ni ngatho cia mwanya ni undu wa kwirora session ya iNooro TV mohoro ma iNooro miaraho. Na urikane kuma hana soko tuguthi kure thigraine wa iregi miario gatagati ga President Uhuru Kenyatta na President wa bũrũri wa tene kana President wa tene wa bũrũri wa America Barack Obama. Rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacuru, twĩrĩgane. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa David Mwaura Kung'u nĩ mwana wa tigĩrĩ John Kung'u Thanga na Mary Njeri na mũthuri wa Pauline Wanjiku Mwaura nĩ ithe wa Mary Njeri wa Ndeia, John Kung'u wa Mũtitũ wa Ndei, Veronica Nginga wa USA na Mary wa Irimũ. Maciaranĩirwo na wa Irimũ Kameri. Nĩ mũrũ wa ithe na Kamau Kariuki wa Irimũ, Njoki na tigĩrĩ Njaũ Mũgona wa Njirũ, nĩ guka wa Mwaura Gĩtũngo Wanjiku Njeri Grace na Ngeingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Nyandũma Raini o muthenya thaa 10 ya hwaini mahoya na kuharĩrĩria mathiko. Mwĩrũ karutwo Mũkoe Funeral Home Gĩthũngũri wa kerĩ mweri 17 wa Mũgwanja thaa 3 ya rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo St Patrick Catholic Church Nyandũma thaa 5 ya muthenya. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Nyandũma Raini. Thiaga thayũ David Mwaura Kung'u. Sasa kama climate smart kwa hii shamba imetumika namna gani? Kuhakikisha kuwa tunachimba ama tunaweka sehemu ambayo tutaweka mbegu yetu, tunachimba. Sababu ya pili, tunataka wakulima wetu wapande mimea ambayo ni cover crops, inafunika ardhi au kuacha residues. Takataka zile una harvest, ukishavuna mazao yako, ile mabaki tunataka ibaki kwa shamba. Sasa hii climate smart inaingilia kati kwa sababu pia tumeleta kitu kipya cha kushauri wakulima wetu pia wapande miti. The secret behind that color mwanzo ni conservation agriculture. Number 2, lazima hii mti uwe umeifanyia pruning. We murimi na ni ukoretwo kigio ni blight ni oba downy mildew ni kio kimohu matharoini maku waru kana nyanya. Dawa njeru ya Metacozeb 72WP iri no hoti wa kuhurana na mirimu ino kaimana niguo kimera giaku kigacire. Kamodo gwake nyumba torori aigwa ringaringirwo gatirisa we kamodo takira dirisa ini acoka rungu rũrĩrĩ acomora kabuthu angiona kabuthu akoka huona thari kamutwe ka mundu ahingũra gatirisa kahora acomora kabuthu araigua banga. Nĩwendete ũrĩa matũmaga ũcanjamũke na ũtheke tondũ ngoro yaku nĩrenda. Rĩu hĩndĩ ĩmwe akĩhoithia ahoyagĩra maĩ kazi, nake maĩ kazi nĩ na ndĩa endete kũrĩa mũno, akiuga mwathani we o we watũmire kĩgogo ĩgĩtwarĩre Elija nyama, ona ũyũ Jehova ndũmũtũmĩre kĩgogo kĩmũrehagĩre nyama. Maĩ kazi no maitho ahingũririe. Ndũgĩkenere na gũcemania na athekania megatũ kuma guothe bũrũri-inĩ gũkũ gwa View Sasa. Nĩguo kũdownload application ya View Sasa, tũma kiugo View Sasa kũrĩ namba 40984.
Malani wetikira kudani. Nilijua mchezo hii wa shabiki kutoka kwa iNooro. Sijawahi kushirika kwa mchezo mwingine, lakini nimefanya hii ya shabiki na nimeshinda. Hii pesa nimeshinda kwa shabiki, hii nitaongezea kilimo na nitafanya maendeleo kwa boma yangu. Wakenya na watu wa Kinangop waendelee kucheza hii mchezo kwa sababu ni wa ukweli na hata wao watashinda. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Ni ceceni ya iNooro TV. Are we not invited? But we have gifts. Valeria. Mommy, pests! Morning. Compared to laundry spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Karo, kayo thire kuna niguo mothe runyitire. No ngumenyaga ndungihota kwambia utari nani. Iwe. Ngatho cia mwanya muno mwirori witũ nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitana na ithuĩ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ tũgĩkũrehera tabarĩra ĩno wendete nene ningĩ gũcanjamũra mũno makĩria ya tũmwambararie ngĩkũnyita ũgeni nĩ niĩ ndereba waku Karano wa Meri na niĩ njĩtagwo Karo wa Njenga na kiumia kĩa ũmũthĩ nĩ kiumia kĩa mwanya mũno makĩria tondũ tũkũharĩrĩria nyĩmbo cia mwanya na thaka mũno omothe tũkũina karĩthĩ kongoe ndũkũina mũno 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 mwĩrori na Karo akengwĩre hau haitũ harĩ na kũrinũ twathiĩ ũkaigua manjĩrĩria Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai wa igũrũ na inyuothe mwarega Ngai. Karano nĩ ũrabacia ndũrabatara kũina kĩrĩa tũrabatara nĩ kwaya ya kũrinũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya tũmwambararie no mangĩina wega ũmenye rute gũkorwo na ithuĩ soprano mangĩambia Musata igana kũrĩa marĩgu kana Karano mwĩrori nĩ tũkũnyita ũgeni tondũ ũmũthĩ tũrĩ na kwaya nyingĩ mũno na nyĩmbo tũkũharĩrĩirie ng'emu na angĩkorwo we wĩna kwaya ya kũrinũ nĩo meitaga andũ a ĩriũ tũkwenda ũmarehe gũkũ gwa tũmwambararie tũrenda kũigua karingaringa na ndarama ndudududu ikĩrĩra gũkũ gwa tũmwambararie na kwaya gũtũtongoria gĩcunjĩ gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ PCEA cio Kimau na rwĩmbo rwao wimbo wa askari. Amka wana wa wokovu, kichwa chetu ni Kristo. Amkeni jeshi la nguvu, adui yu mlangoni. Imbeni kwa shangwe tele. Imbeni kwa shangwe tele. Kama damu ya mkombozi tumeshinda kabisa. Tumeshinda kabisa. Tumeshinda kabisa. Kwa damu ya mkombozi tumeshinda kabisa. Watakatifu wa kale walikuwa imara, bendera yao ibele, washindaji kwa damu
kabisa. Tumeshinda kabisa. Kwa damu ya mkombozi tumeshinda kabisa. Karibuni tutamwona Bwana wetu mtukufu, wataka tumsifu tukipokea tuzo. Imbeni kwa shangwe tele, imbeni kwa shangwe tele, kama wimbi la maji. Kwa damu ya mkombozi tumeshinda kabisa. Tumeshinda kabisa. Tumeshinda kabisa. Kwa damu ya mkombozi tumeshinda kabisa. Yesu ninakuhitaji katika maisha yangu. Yesu ninakuhitaji katika maisha yangu. Usiniache Mwokozi, ninavyokukasirisha. Wewe ndiwe Bwana wangu, wewe ndiwe Bwana wangu. Mimi pekee sina nguvu za kushinda majaribu. Mimi pekee sina nguvu za kushinda majaribu. Usiniache Mwokozi katika taabu na vifo. Unishike mkono wangu, unishike mkono wangu. Ninaomba nifariji huzunini na magonjwa. Ninaomba nifariji huzunini na magonjwa. Ndipo Bwana nakuita, Bwana wa wokovu wangu. Wewe ndiwe Bwana wangu, wewe ndiwe Bwana wangu. Nijalie kuwajua marafiki wa uongo. Nijalie kuwajua marafiki wa uongo. Nisijue hila zao na udanganyifu wao. Yesu Bwana niongoze, Yesu Bwana niongoze. Furahini enyi watu wote, furahini. Furahini enyi watu wote, furahini. Shangilia, shangilia, Mwokozi kafufuka, haleluya. Shangilia.
kaburini hayumo. Ni mshindi, ni kweli yu hai. Haleluya na vile mwaka nikafufuka. Ni mshindi, ni kweli yu hai. Mwerori die kana urweciria thogora wa gukena kana gitumi gia gukena die kana wiciragia ni mundu ure wina indo nyingi kana ni ati ni kugia na kiria giothe wenda thiini wa uturo aca kiugo kiroiga ati mundu uria mukeni ni ure urumagirira mawatho ma Jehova no ucio niwe mukeni ma na nie ngwenda we utuike mundu mukeni ma riria ukurumirira mawatho ma Jehova ndugathie haraihu ni turacokerera akahinda gatari coho. Nindehero rumu yakwa ndiraigwa kurira haha haya atire na thina wethie haya niki atana njuri undu ona nginya ndanangiria Nitwari abuhi na ũgima wa mwĩrĩ wa cũcũ wanyu nĩ wĩigĩrĩrĩki waku tũkũhitha ũhoro ihinda rĩigana atĩa na thutha mũtheri cũcũ nĩ akamenya ma tũtiarie rũciũ nĩ birthday ya abuhi koguo tũramũthondekera surprise party koguo cũcũ ekwendaga wĩkĩre abuhi ũndũ ũgũtũma akuohere abuhi no Airwave Properties Limited niturakumenyithia kuhingurwo project njeru na niyo Airwave Village Block B Phase 1 na gated community aguri mbere igana rimwe ni mekugura na thogora wa mwanya wa 200,000 peke yake. Airwave Village Block B kodo ni Jos Kamala naguo mugunda no title.
Get along down the road. We got a long, long way to go. Mũrũri wa country ũraiguĩka ng'ongo na ng'ongo. 'Cause I got a name, and to you it ain't pretty little thing. Ken the Cowboy na She the Country Gown nĩ ũrĩ ũrĩhokagira ngoro yaku makamĩthuthĩra ũwega. Na nĩ o Juma thaa 4 cia ũtukũ ceceni-inĩ ya iNooro TV. Let's go country. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama. Hihi ni wendete kibindi kia mugambo wa murimi na hihi ndunahota kuona ibindi icio ihitukite thiini wa product kana indo iria ciothe iheanagwo ni njuki uki niguo wira ithi muno. White flies ni tutambi tukoragwo ho twitwa white utuonaga tugikirugaruga mugunda waku na ukoragwo ukiona kamwe ugacoka ukona o uri uraikara utegwika undu utegukinyukia ikinya riria wona kamwe tuthiaga tukaingiha. Ndukamake riu no wirorere mugambo wa murimi guku gwa View Sasa kwitukira thimu yaku ya guoko kana tablet niguo ku download application ya View Sasa thie Play Store kana App Store kana utume kiugo View Sasa kuri 40984.
ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Baba, Baba Mungu wa mbinguni, tutembelee leo kama ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Baba, Mahali hapa kuna watu wana shida, wanataka wakuone. Wengine ni wajane, wengine ni yatima, hizo ya ndoa. Watembelee. Mahali hapa kuna watu wana shida, wanaogopa kusema. Nini hata hivi? Tunakuomba, tunakuomba watembelee. Mahali hapa kuna watu wana shida, wanataka wakuone. Wengine ni wajane, wengine ni yatima, hizo ya ndoa. Watembelee. Mahali hapa kuna watu wana shida, wanaogopa kusema. Lakini hata hivyo ninakuomba, ninakuomba Baba, watembelee. Baba Mungu wa mbinguni, leo kama ulivyotembelea gerezani. Baba Mungu wa mbinguni, leo kama ulivyotembelea gerezani. Baba Mungu wa mbinguni, tutembelee leo kama ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Baba, Baba Mungu wa mbinguni, tutembelee leo kama ulivyotembelea Paulo na Sila gerezani. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana, atukuzwe Mungu Baba na Mwana, atukuzwe Mungu Baba na Mwana, naye Roho Mtakatifu. Atukuzwe Muumba mbingu na nchi, atukuzwe Muumba binadamu kwa mfano wake yeye mwenyewe. Atukuzwe Muumba vyote, aliwaumba Adamu na Hawa na kuwaweka kule Edeni, lakini Adamu na Hawa wakamuasi Mungu. Mungu mwenye huruma, msamehevu, kamtoa mwana wake Yesu pekee, Yesu ili atukomboe na dhambi za ulimwengu. Kamtoa mwana wake Yesu pekee, Yesu ili atukomboe na dhambi za ulimwengu. Eloi, 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 wokovu, 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 wokovu tuliupata kwa damu yake msalabani. Mungu ni mwenye huruma na upendo kwa watu wote. La ajabu, Mungu ametuokoa na maovu na vishindo vya shetani. Pendo bila doa, pendo kamilifu. Pendo bila doa, pendo kamilifu. Mauti ameangaza mavumbini, anastahili sifa. Ainuliwe Mungu wa rehema, ainuliwe. Anastahili sifa. Ainuliwe Mungu wa rehema, ainuliwe. Mungu wa rehema,
mũgeni nĩ ũndũ wa gũkorwo ũnyitanĩire na ithuĩ, na rĩu nĩ tũkũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ĩno wendete na ĩrĩa gũcanjamũra mũno makĩria ya tũmwambararie. Nĩ ũnjũĩ atĩ o nawe ta niĩ nĩ ũrakena na tũrakena mũno tũgĩthikĩrĩria nyĩmbo iria ciĩ gũkũ iria tũreheirwo nĩ kwaya cia kuma kũndũ gũtiganĩte. Rwĩmbo rũrĩa rũgũtũhingũrĩra gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ nĩ rwa kuma St. Cecilia Kĩbagare, nao magũtũinĩra Bikira Maria. Nĩ Bikira Maria nĩ ũrĩa watũciarire mũhonokia kũhĩtũkĩra Roho Mũtheru. Ndiĩ kana atumia rĩu no makĩnyihie menyihie piũ matũciarĩre ahonokia angĩ, no gũtingĩgĩa mũhonokia ũngĩ tiga Jesu Kristo. St. Cecilia Kĩbagare na rwĩmbo rwao Bikira Maria.
Yes,